Aya basi mambo vipi? Namba uno. Bimeze bite? Ni ku gasohotse.com. Babwira ngo nimerudi 5 kwa 5. Bimeze bite? Hano hantu hagiye gushya. Iyi filime ntago isanzwe. Umusobanuzi murabizi buse nakwirirwa mbivuga ko nasanzwe. Kandi ari byo nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite? Wibutsa ukeneye kwamaza kuri izi filime wahamagara 0786 iyo ni nimero y'akazi no kohereza amafaranga. Dutangiye. Hey! Urebe? Tangiriye mu ishyamba. Mama we! Narakubwiye ngiyo ndi gusobanura ni mayiro 150 mu majyepfo uvuye mu murwa mukuru wa Colombia bawita Bogota. Rurahaba shawo rw'umwimerere. Hakurino naha dutangiriye muri Colombia ahitwa Bogota mu majyepfo mayiro 150 uvuye iki n'iki. Aho turi tekera gukurikira filime Melody do aho dutangiriye hari ya parikaga havamo akagabo kareba gutyo. Bimeze bite? Kumbe akurino Axel hano yagafashe inyana yimbwa idutsinda iteye abagabo bari kura macha byose birateguye boss ari hano baravuga Spanish. Reka tubikore kudutangiye ko bana binjira bisa nkaho wari uri kuba kururira kure mu ndeba kure. Nimubibonye hari abinjiye. Murakaza neza. Bahe siga ni gitabi. Bahe wine. One of the finest collections in all of Colombia. Mani mfite ya zindi nziza cyane zo muri Colombia za danje. Arashaka kubaho urwunge ni barushaka. So, none let's do business. Reka dukore business. Ne filime? Geronimo. My son. Uyu n'umuhungu wanjye. Avayo. Convince me. This is the new drug. Yanyumvishe ko binagiye kutwereka ari rwo rumugiro rushyashya rujyanye n'ikoranabuhanga. Rukura vuba kandi rukagenda vuba. Urebe? Ati iki gipimo dufite gishobora kuba cyahagarika amasoko, kigahagarika ibintu byose, imeri, gishobora kubangamira itumanaho rya internet rye ryose. Urebe? Nibyo umwana yakoze. Reba hano mu majyepfo. Urebe? You're gonna love this. Bino uraza kubikunda. Barabwira tugenda ure mu majyepfo y'inzu turimo. Urebe icyo bino bintu tugiye kwereka bikora. Barakwereka hari indege iri mu kirere. Urayibona? Hari indege iri mu kirere. Ira ni indege itwara imizigo. Urebe? Mwana, hari ibyo yakanze. Indege ititurika ya gasani. Hey! Bifuza ngo rirakora nabuhanga bakuze. Rishobora kuba ryaturitse indege ziri mu kirere igahagarika itumanaho ry'abantu. Ibyo ari byo byose ryabyinjira mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Isoko ry'imigabane ngo rikarihagarika. Muri Bogota yose umuriro ndawukubye. Nyagasani baze tekinoloji bakoze kuma kumbe hanze hora abashinzwe umutekano bari bakurikiye. Abashinzwe umutekano bikangamo. This little toy can do far more. Kano kantu wana nk'agakinisho gato gashobora gukora ibirenze. Like we used to give a lick of the coca. Nkuko uzi kera twajyaga tunyunguta kuri kokayine. Bura nawe tukweretse icyo dushoboye gukora. Gatorori. I'm the only one who can make it. Iyi ngiyi ni njye nyine ushobora kuyikontorora. Deal. Turumvikanye. Urebe? Yego. Yeah, I think we probably do. Ndakeka turumvikanye. Fire! Hey! Mukira kubabe. Hey! Fire! Bashinzwe umutekano. Hano diskari ni isanzwe. Diskari ntago isanzwe amasasu aratangira mu nyubako. Abashinzwe umutekano bayanze babyivangamo. Ya drive muyizane disk diri hariya. Masasu. Hey! Urebe? Barinjira. Hey! Bashinzwe umutekano bari bahari. Bya tekinoloji bakoze ishobora kumarura indege nta kidakora. Bimeze biti uko dutangiye filime yacu binjira modoka bahita berekera barayisize drive. Hey, bana bashinzwe umutekano muri Colombia. Fire! Hey! Brits. Hari icyo ngufitiye hano. Sasu. Nta mikino.
gusa tekinoloji mbonye yari yangenteye ubwoba. Ibaze tekinoloji ishobora kuburisha umuriro mu gihugu cyose ugakandaho indege zikaturika nta kidakora. Urebe yaje hakunino cumukura hano yitonze ayikurayo niya drive umugabo ni icyamamare. Drive arayifite dore ni kano kantu gatumye ariko gashobora guteza ibibazo isi yose. Umugabo amaze kugafata Universal Pictures na Rock Entertainment ku bufatanye kwa kaga filime katugereho ndetse ndetse iyi filime yasohotse uyu munsi ni ku gasohotse.com zisohokera. Bimeze bite nuko dutangiye nanone mbibutsa telefone nziza ubu ngubu zimeze neza ni telefone za Itel. Gera kuri office za Itel cyangwa se amaduka yose Itel bakise 355 tuvera tugere ku cyiciro gikuru cya CIA kiri Langley Virginia. They are 355 niko dutangiye. Yes on kumangano injira. We got income from the Colombian operative. Hari amakuru duhaye n'umugabo wacu ukora muri Colombia. He sounds pretty spooked. He says he's got something to sell, something that aradufukiye ngo hari icyo afite ashaka kutugurisha. Friends of the NSA. Aravuze ngo ntabwo yagiye leta iwabo. Aravuze ngo tumushyire miliyoni 3 z'idolari. Contact any other agencies? Hari indi agency yahamagaye. Patient, sir. That's Oya it. bisa nk'ari umugabo wihangana. They're coming for him too. Where is he now? Ari he? He's way to Paris. Ari mu nzira ajya Paris i Paris. Warikisha kuba tu Fiaria hano hari umukobwa. Tu kobwa kubita abagabo mu buryo babona ko tu vuye hano. Yeah. Ready? Come on. Nyitozo turi muri CIA mu kigo. Aba agent bari kwitoza. Contact, huh? We mwikwegerana. I get hurt. Yeah, you fight like you date. Oh, you talk about Uzi kurwana nk'umuntu uri guteretana n'umuntu we. You got a job. Tugufitiye akazi. Kiraka cyabonetse. Bamufitiye akazi. Feri ya mbere yasize gupakira. Bakikubwira ngo akazi kabonetse n'uwa CIA yasize gupakira n'umugore. Hano mu kabati ke muri safe hamwe abandi babika twatwenda t'imbere we abafite mu safe irimo ama passport y'ubwoko butandukanye y'u Rwanda ya Kongo ya hena hehe mukobwa arapakira. Baravuze ngo ushaka kugurisha icyo ashaka kugurisha CIA ngo ajye kujya mu Bufaransa bidatinze dore ipari mu Bufaransa. sightlines here. Aho turi buhure ni hano. Way north to south. Exterior has no clean covers. Hano nta hantu umuntu yakwisha. Aho turi buri bamaze kugera mu Bufaransa kare. We na mugenzi no mukobwa. Walk away. No much fuss. Turamuhereza amafaranga duhereza ibyo duhereza twite tugenda. We'll drop Maze. He could have sold that thing on the black market for a lot more, but he just wants 3 million. Messi yatubwiye ngo nitutabigira vuba ngo umuntu nkuri ushaka kugurisha icyo kintu ashobora kukigurisha. Right? What, committing high treason? Mu isoko riko rugo n'abagizi ba nabi. Take your pick. Hitamo. No, Oya. I haven't. Shirusiransi. Because you love the job. Kubera ko ukunda akazi kawe. Umwe muri twe agomba gukunda. The idea of family, you're really gonna love our cover. Nimba udakunda igitekerezo cyo kubaka umuryango wakunda kano kazi kacu. We're Tura amafaranga bazanye miliyoni 3. Joel and Ethel Lewis from Iowa. Joel na Ethel Lewis. Our honeymoon. Iyi ni honeymoon se twajemo. Amubwiye amazina bari buze kuba bitwa. Ko baje muri honeymoon nyine baje mu karuhuko k'iby'ubukwe bwabo. Try the ring. Kerageze impeta baje kunika. Baraza ko umwitwa ngo Joel undi nimba yitwa ndi namazina biyise. Uyambara n'impeta bize kugaragara ko bakundana. It'll do. Nyamara impeta irabona ko inkwiriye we. Okay, so that's our best access point, huh? None turinjirira he. To the drop. Kugira ngo tugere hari buduhere ibintu natwe tumuhereza. Rebe. You do know what honeymooners do, right? Uzi icyo abantu bari muri honeymoon bakora? In the most romantic city in the world. Cyane cyane ko Paris usanga ari wo mujyi romantique cyane ku isi. Ring. I want to try something. Hari ikintu nshaka kugerageza. Nick, there's no other angles here. Mva nta handi hantu twakwinjirira ntabwo mvuga iby'akazi. Ntubari gukorona. Bose n'aba agent ba CIA yabatumye. Baje bigeze ngo abantu bakundana bari muri honeymoon. You doing? We urakora ibiki? Turashize. Ibi ni iki? Shahu ndabyanga. Kobasa.
uyu ni umuhungu bakorana nuko dutangiye filime baje mu kazi igihugu cyabatumye mu kazi ibintu barimo bishobora no kubatera umwaku uri inshuti yanjye magara uri best nta wundi muntu ngira w'inshuti ni umukobwa ndabizi rero sinshaka ubushuti bwacu tubwangiza uzanamo ibintu nk'ibi twigumire turi ishumi ese bino bintu nashaka iki n'iki ntabwo wigeze ubitekerezaho bwombo aha n'aba agenti basiye igihugu cyabizeye kibatuma ku kazi k'umutekano w'igihugu dore ibyo bibereyemo nawe undebere ejo wakumva ngo igihugu cyafashwe agere ukabwa ariko yamuhamagaye amubwira nawe undebere abana igihugu cyizeye kikabatuma ku kazi k'umutekano w'igihugu ibi si byose bituma igihugu kidatera imbere nyine bari kumagira igihugu wega gusa amafaranga bayazanye intwaro zirahari bagomba kujya gura n'umuntu arakeye baje mu gitondo urabona ariko bigize nk'ari couple baje muri honeymoon kuba turi kujisha ntabwo bisobanura ko utari romantique we biterwa n'icyo wita urukundo ariko iyo mpeta irakubereye naguhaye rebe hano niho tugiye guhurira we shaka imeza nanjye reka nsuzumemo indani dore wa mugabo n'ushinzwe umutekano wa Colombia kakana kikabona yese akagurisha CIA dore nguyu arakazanye baramuhereza hano igikapu ibikapu ni bibiri hano hantu harazwi cyane ntabwo hazwi cyane nka banki iri hakurya kirano bonjour ndashaka shokora na kuruwasa ntugire ikibazo ndakumva vuga igifaransa itacaho n'umugore ukoramo hano uyaza hano uyu mugabo aravuze ngo tugume kure ya banki iri hakurya iyo musaba amagi ariko nimushyiremo umunyu pardon abamenaho icyayi yagasani bamenaho icyayi yitabiba cya gikapu yihuse cyane ni umuseriveri urimo hano kiriya gikapu atwaye urebe filime witonze ayisacaho cya gikapu baragitwaye kureba hano urabe mugore wa serivaganu kiriya gikapu kirarenze kirimo intwaro iremereye cyane twayibonye imanura indege imanura indege ayitaca isheni bimeze bite CIA barayibye bimeze biti umugore wigize umuseriveri hano hasi rebe ayo rebe yurira moto mwana singa moto bimeze biti n'umukobwa dutangiranye singa moto yitaca isheni mujyi hagati umugore hano muri rumbi yarakurikirana n'ushinzwe umutekano dore ninja muri rumbi ariko faya imbere uyatarajya kuri filime ayitacaho gapfunyika nagatwaye karagapfunyika karimo intwaro idasanzwe twe twayibonye bimeze biti faya hasi umugore umubonye agenda umuhanda yambaye rumbi wagira ngo sindwanye sasu rye ntabwo riri gupfa ubusa kandi rero siransiye urebe filime yo urebe komeza imbere kugera hano irifunga iyo bayita gari ya moshi urebe iyo biramucanga gari ya moshi iramusize umugore yaje kira hano iyi bari gari ya za gari ya moshi usanga barayubakiye za tano hasi munsi y'umuhanda kugira birinda mbutiyaje y'imodoka kure bakurije buri gicucu kirenga kumbe dore wa mu agent wo muri Colombia wafashe akazi gakaza kukagurisha CIA nawe bari kumugendaho bimeze biti hasi rabe ataya za moto we filime dutangiye 355 arakurikira muhasi yakurikiye rimwe
ruhande babe barwanira agapfunyika bose ni amasadunda barwanira agapfunyika abagano ndagatwaye uzaba barazansange mu gatsata ndagatwaye du yarinze ski do we habuze gato hey yasimya matara menya nahaciye aburire mu mwijima simya matara muri irengero ayitanyerera hakurino arukikurikiye bimeze bite hano harukurikiwe do hey yakurikiwe CIA asi punch drive iri hehe do utwe barapfa drive akaba yarakubiswe n'uwa CIA aramubaza ati drive iri hehe yakurikiye komeza imbere ararukwikatisa mugasanga gari ya moshi iragukubise rebe yo tarajya kure bamugezeho. Do you have the drive? Niwe ufite drive wa musaza twatangiranye filime ari kuyihiga karasa bagenzi be. Uya I'm very disappointed. Mbega ukuntu ntengushye. Hey aramufashe ageze hano akiri kubona kumbu ari guhiga duraho yihagarariye mu mwijima hari garemo shaje mukubita amatara iramuraburiza urabe do fire urabe cyangwa garemo shini bita muri iyi sinzi reba gutya muri gari ya moshi yaramusiza musigira n'agatoki amubwira ati tutazidi 5 kwa 5 amuha n'agasomyo uyu zamwumiyeho umugore arabibye ibisambu ubundi na Yesu ngo nasazaza nk'igisambu kureba no kumbera amafaranga urebe imbere kura mu mafaranga yari yazanywe n'aba CIA bigaragara ko yatwaye igikapu kitari mu drive yatwaye igikapu cyari kizanywe n'aba CIA kuko nibo bagombaga kugura iriya drive sasa nindu yifite uyu ari mu nzira agenda sana urebe yakubititse uyu niwe waje kugurisha drive ayikuye Colombia yashaka kunino mugabo ntago ameze neza sasa yari hano mu cyumba cya hotel kurara mu turipari mu Bufaransa nimbuzi ko ari abantu muziranye bari mu Bufaransa bahelinki baje bi uyu munsi ko nigeze nsaba ko munzanira icyo kurya mu cyumba Louis vous êtes trompé de chambre mwibeshi cyumba uyu ni Graciela Rivera kingura umuryango sa gukingura ngo nitwa Graciela Rivera Dr. Rivera muganga Rivera what a surprise pick a surprise injire kurebe arinjira iriya drive bari gupfira renze ishobora kuba yashyira hasi ibihugu. What are you doing here? Kurikirana. This isn't exactly regular hours. Nagara amasaha asanzwe. No, it's not. Ndabizi ko atari byo. Bose ni ibyamamare. You want something to drink? Ukeneye icyo kunywa? Hey, Luis. Meze neza Louis. I'm fine. Nanjye meze neza. Uyu mugore ushobora mwita muganga Rivera. And where is the package? Agapfunyika kari. Sinzi ibyo uri kuvuga. Vumugambo. Didn't fly me halfway around the world for a therapy session. Ntago ntegera indege ngo nze gukureba basi ko nje gukuvura gusa ahubwo bari banyuhirije. Till now. Agapfunyika kari. They sent you here because they thought I would trust you. Bakweresha no kubakika kunshobora kukwizera. Abane babaganga nyine baba therapist. But I will give you my secrets. Ko naguha ibanga ryanjye. Do you have secrets? Ufite amabanga? Rebe. I thought you said you weren't here for therapy. Wambwiye kutajana kumvura. Ntago ari cyo cyanzanye pe. I'm here to help you. Naje ahubwo kugufasha. I'm the only one in the agency who really knows. Kandi ninje muntu ngenyine turi muri agency imwe ukuzi bya nyabyo. Wihuwa nyawe. Urebe tuvera tugaruke ku cyicaro gikuru. Cyo mu Budage cy'abashinzwe umutekano.
Die beiden sind definitiv CIA. bari abantu turebye ibikumwe byari biri ku bikapu n'aba CIA. Wa mugore wibye ka gapfunyika ya drive akorera ikigo cy'ubutasi cy'Abadage. Ziemlich niedriges Profil zugelegt. Seit ein paar Tagen sind sie in Paris. Der Kolumbianer ist weiterhin aktiv, das ist meine beste Wette. Maneko muri Colombia aracari mu gakino. Was? Twereze ikipe yacu. Jonas, das ist meine Mission. Iyi mission ko ni yanjye Jonas. Abadage no barayishaka. CIA irashaka ira drive. Colombia bari kuyigurisha umwe muri bo. Abadage barayishaka na CIA irayishaka. Viel Auffall. Wenn diese Festplatte in die falschen Hände kommt. Iriya drive iguye mu maboko atarinzwe. Könnte. Ngenzi icyo nakora ariko. Mehr bei diesem Drive als alle anderen in diesem Gebäude, deswegen ist es... Iyi mission yanjye ni nanjye uzi ngiye nyiri kiriya drive ishobora gukora. Ndabizi urashoboye. Ariko ikintu udashoboye ni ukwakira amategeko n'amabwiriza. Mbega ntashobotse n'ubwo ashoboye. Wirklich ein Befehl? Ese ni itegeko umpaye? Umukobwa mission basanga bari kuyimukuraho. Hari ikibazo yigukuyeho. Cyangwa uhaye itegeko. Lernen zu vertrauen. Ufite kubanza kwiga kwizera. Und im Team zu arbeiten. Ufite kwizera bagenzi bawe mukorana ndetse no gukorera mu ikipe. Nicht gerade sehr leichtfertig ist. Kandi ndabyumva impamvu nta muntu umwe wizera. Meine Vaterkomplexe. Ikibazo cya papa wanjye ntongere kukigaruramo hano kandi. Ich bin wirklich kein Kind mehr. Ntabwo nkiri umwana. Ja, nicht so. Rero rekeraho kwitwara nk'umwana. Du bist derjenige, der mir beigebracht hat, dass man eine Mission unter allen Umständen bis zum Ende war. Jewe ndi umuntu watojwe kujya nkurikirana mission yanjye mpaka irangiye. Jonas. Baby. Gut. Byiza. Bring's zu Ende, wie du willst. Genda urangize ino mission nk'uko ubyifuza. Um am Leben zu bleiben. Ariko uguma uri muzima. Vielleicht nichts wert, aber mir. Urebe. Umukobwa musubije kuri mission. You lost $3 million of the agent. Miliyoni 3 twagwaye wazibuze zasaba CIA nabo baje kubatuka. All the facts for the report. We lost the package, right? Agapfunyika twakabuze. What did Nick say? He's been off comms. Gusa Nick namuzi tumano ndigeni ryacaga umuntu umwe bari bajyanye Nick. Just tell me. Mumbwire. Nick didn't make it. Nick ntabwo yigeze arokoka. Shot going after the mark. Bamurashe ari gukurikira ka gapfunyika. Body myself. Umurambo ubwanjye nagiye kuwirebera. Some water. Nyine amazi yo kunywa wa musore Nick bari bajyanye kuri mission DC. Bari batangiye no gukundana twabonye ibyo bari barimo. Inimeta yari yamuhaye hariya. Nick ngo yarashwe. Nick no bari bajyanye ku mission. Yarashwe. Katururi yikuramo ibisatsi bitari ibye. Wasiyaye driver ayibuze. Umudage driver ayibuze ukuri ikigo cy'ubutasi nako aribuka ibintu baganire n'injoro n'umusore wapfuye. It's a bit much. Ati se ibintu birakabije. I like it too. Je nabikunze. Kaho baraye bishimye baganira none ararashwe. Yapfuye. So, None. still out there. We have some leads. Bivuze ngo ya driver cyarera hanze. Nayibona. I'm fine. You're the Jemeze neza. Fuck you, Grady. Aramutukuye gishaka kumuza kujya kuri mission. Tuza. Give us the room. Ako mudutize icyumba ni Gabe yo kubikera ni boss. Ni umuyobozi wa CIA mudutize icyumba. And turn that thing off. Ibyo bintu kandi mu bizima. Give it away. The little red light. Buretse babanze bafurira rumuri rw'umutuku. Ruvaho mbega ibyo bavuga kamera itabifata n'amajwi. Ngayicara tuganire mu ibanga rikomeye. Gabe. I can't put you on this. Mu buryo bwemeye imission sinayigushyiraho. An inquisition, but there is an investigation. But if you were to go out on your... Ariko nimba ushaka kujya kuri iyi mission ku giti cyawe. Did you needed to avenge the death? Wahisemo kujya guhera urupfu rwa mugenzi wawe. Mwakoranaga. I can understand how that might happen. Ndabyumva uburyo ibyo bintu bishoboka kuba byaba. Need some help. Nkeneye ubufasha bwawe. Bamusubije kaza. Tuvera tugaruke mu Bwongereza. Aravuze ati ngiye ndaza gukenera ubufasha. 7 leaks to Dore Rupita Nyongo kubatamuzi. Mama we Rupita. Abajyaga bumva ngo ese ngo Rupita ngo uriya mukobwa kari Rupita Nyongo nyirubwite ubundi n'uyu. Namubona ariko Rupita. Hano ari kwigisha turi mu Bwongereza irondera ari kwigisha. Screen and catalog them to create. Urabona screen yayo na catalogue. Birarema ndetse bikaniyadapta kuri database. Cyber attacks. Ari kubigisha kubyerekeranye na cyber attacks. Urebe. Ni Rupita. No, this may seem far removed from everyday life. Kumbe wa mugora kiva muri Amerika hose CIA isaza kureba Rupita Nyongo mu Bwongereza. Urebe. Dij. I'm guessing this isn't a social call. Nizere kutamagaye noneho ngo bisanzwe by'ubushuti.
There's a package. Odds are it's still in hari Paris. agapfunyika kadasanzwe kaba uri i Paris mu Bufaransa nkeneye ko tukagarura njye nawe The faintest idea what icyo you're gitekerezo ugikuye hehe MI6 does, but this can't be official. I'm out on my iyi own. misiyo MI6 irayizi ariko ndashaka ko tuyikora mu ibanga njye nawe Everyone. ubuzima bwo kujya kuri tele narabuhagaritse This is true. Who's that? uriya ninde Came all this way. Who is that? uriya ninde My partner. uriya ni umwunganizi wanjye You're in this sense. You're my friend from America. uriya ni inshuti yanjye iva muri Amerika America. Hi. Hi. I was talking to some investors. They were ndi kuvugana n'abashoramari Bye. bemeye Oh, this is my friend iyi Mace. inshuti yanjye ni inshuti yanjye Mace Through on her way to Paris. ari mu nzira ajya i Paris kize guhura nawe you have Khadija's friends. No? Khadija katari irambwiye kagira inshuti sasa Rupita yagarutse yitwa Khadija rebe Until next time. tuzasubire Good to see you again, Khadija. byari byiza kongera kubona Khadija Safe travels. ugenda amahoro Nice to meet you too. byiza guhura nawe byiza guhura nawe Until next time. tuzasubire uwo ni Rupita bajyaga yazana umukobwa ko cyari Rupita dore nguyu haraka We don't mind. I let myself in. Getting into the room. nizere ko utabaye kuba nihaye karibu kumbuye uvuga ngo agiye muri Amerika ntiyagiye yaje gutesha umutwe Question. Rupita yiswe Khadija arabwira tugomba gufashanya Know the answer. Correct. The package is gapfunyika Go. a data key. A set of cyber tools, exploit kits, worms, ransomware, you name it, that can get into any closed system on the planet. ako gapfunyika iyo drive turi gushaka ni drive ishobora kuba yakontora cyangwa igahagarika systeme zose zijyanye n'ikoranabuhanga zo ku isi ko ntari narakumvishe uretse n'itabi Nick. bishe Nick yita gupa bishe Nick yari inshuti y'uyu mukobwa Mace umve Mace yicara hano You know the old wars? zira ntambara za kera War on terror. ntambara y'ubutita We knew who we were fighting. intambara y'iterabwoba twari tuzi abo duhanganye nabo Like ghosts in a machine. gusa ubu ngubu umwanzi duhanganye nawe ni nk'umuzi muri mu mashini ntabwo tumuzi On this, they could iriya drive nibayibona destabilize umujyi wose bashobora kuwukupira nuclear facilities bashobora gukontorora inganda zikora ibitwaro bya kirimbuzi from a plane in the sky. bashobora kumanura indege ivuye mu kirere bashobora gukontorora telefone kuri mufuka Kind of people will be gunning to get a hold of this. handi hari abantu benshi babi cyane bifuza ko bakora ibyo bintu They can control any part of the world. uzaba afite iyo drive azakontorora isi yose Everything you said on that stage was right. ibyo bavugaga kuri stage byari ukuri usibye ikintu kimwe The threat isn't on the horizon, it's here. Right now. abo duhanganye ntabwo bari kure ahubwo baturimo ubu bamaze kugera hano tayari World War III. bino biraza gutangiza intambara ya gatatu y'isi Would be over before we could even fight back. intambara ndumva iri buze no kurangira mbere y'uko ahubwo tuyirwana About you, Dish. iyi ntambara ntabwo nayirwana ntabwo ufite Khadija The world of what you do. kuko niwe muhanga wa mbere nzi mu byo ukora Rupita yigeze kuba uwa mbere ku isi mu 2013 ngo mu bakobwa beza bakurura abagabo niho nahise mvuga ni ba Rupita bafite na dawo mugende mubirebe muri dika muri Google Rupita bashaka no kureba Rupita atangira kumufasha Rupita ni inzobere ku byerekeranye n'ikora Rupita Mary Schmidt. Mary Schmidt BND. ni umu agent wa BMD mbega ni ikigo cy'ubutasi cy'Ubudage Always under suspicion of being a double agent. iteka bahoraga bamukeka ko ashobora kuba agambanira none ubutasi Sold secrets to the Russians in the early 90s. wahoze papa we yahoze nawe akorera Uburusiya Very young. Looks like it uyu right. mwana bamwishe mu gisirikare akiri muto uriya mukobwa wibye cya gikapu niwe bari kwiga ukumva akorera ikigo cy'ubutasi cy'Ubudage What do you mean nothing? nta kindi uri kumubona wapi No partner, no husband. nta mugabo agira nta mwunganizi agira Friend, kids, pet. nta sheri nta mbwa nta ki She works alone. akora wenyine buri gihe Lives alone. aba wenyine Finding a personal email address. nta na email ye nabasha kubona hano ku makuru uyu wa wundi wo muri Colombia Luis To drive in the first place. ubundi drive yikuye he Cartel raid. Idiot didn't even know what he had. Tried to sell it for a lousy 3 mil. turiya mugabo yari afite iriya drive atazi icyo afite ashaka kuyigurisha miliyoni 3 urumva ntabwo yari azi agaciro k'imari afite imari ishobora kuba yakufasha gukontorora isi ntabwo yigurisha miliyoni 3 z'idolari The definition of blind is can't see. aho barasiye Nick bisa nkaho hatagaragara Katururi Exactly where to hit him. bivuze ngo bari bazi neza wo kumwicira Katururi Rupita meze neza Yeah. yego bebe Stay on him. He's the one with the drive. Still in Paris. aracyari muri Paris Stood under Luis Gonzalez. ndetse yinjiye yitwa Luis ari kurara muri hoteli Paradis Process his features through every camera in the city. We can find out where he's been and track where he's going.
twifashe kamera zose zo mu mujyi wo mu Bufaransa dushobora kuba twamenya ahantu ari n'ahantu agiye. Speaker drop out at the last second. Bano tayari bagiye mu bwonyi bagiye mu Bufaransa gushaka uriya mugabo. Dinner tomorrow. Urebe. You're gonna need these. Kandi uraza kugakenera. I thought this was done. So did I. Nari nzi ko bino bintu byarangiye nanjye niko nakekaga uyu ni sheri wa Rupita. Dinner. Naza gusangira ibya ninjoro ejo. Wirinde Rupita. Chewe. Rubanda baranatinyuka. Rupita. Ande Rupita. Akademi Tereza rero umukobwa ngo ukurura abagabo ku isi. Kumba umugabo aracyari mu Bufaransa. Ndebere. Mu giti. Hano. Después que entre el próximo amanecer que voy a ver será tras las rejas. Al menos tras las rejas. Ndakeka ko ubu ngubu igihe nikigera izuba rizajya rirasa nanjye rikarasa. A los ojos sabiendo que hiciste lo correcto. Rikarasa ndi mu nyuma y'amafera beto. ¿Sabes por qué decidí trabajar para el DNI? ¿Por qué? Porque vi como ustedes, los agentes, arriesgaban sus vidas. Nabonye abagenti bacu bitangira ubuzima bwabo butangira igihugu cyacu. Pasó de ser un país en guerra a ser un lugar donde puedo caminar con mis hijos por la calle sin morir. Nabonye igihugu cyacu kirwana intambara kugira ngo njye n'abana tujye tugenda ku muhanda dutekanye barwanira umutekano wacu. Ayudarles a encontrar un poco de paz. Ndagira ngo nawe ufashe abashinzwe umutekano muri Colombia kubona amahoro mu gihugu. Icyo umugore ashaka. Uyu yari yagiye kugurisha bora yigurisha yibye mu gihugu cy'iwabo. Antes abajo esperando una respuesta. Hari aba agent bane bari hasi bategereje igisubizo. Contestar. Mfite kwitaba Luis. Alcanzas a imaginar lo que hay entre los dispositivos. We nta makuru ufite y'ibiri muri iriya drive. Luis. Sí o no. Nitabe telefone cyangwa. Rebe. Uyavayo turi pari mu Bufaransa. Ipari mu Bufaransa wa mugore w'umudage yahageze. Wa mugore w'umudage ukora n'ikigo cy'ubutasi cy'abadage arahari. Abadage iriya drive barayishaka. Abanyamerika barayishaka. Hivanzemo na Rupita uvuye mu Bwongereza. Umugabo drive turahano yari yaje kuyihisha. Hano yari yaje kuyihisha. Ni ahantu bakorera amafi. Kwa Hasani Kimironko. Hari iruhande rw'isoko y'epfo gatanu bagurishiriza amafi. Niho yari yagiye guyihisha. Urabona hakurya iriya. Arababona. Turajyana mu ndege. Turajyana. Bafite aba-agent bavuye muri Colombia babarinze. Urabona ariko. Deploying, forming a perimeter, trying to ferret out surveillance. We need a diversion. Urabizi dukeneye bari abantu kureba ukuntu tubatatanya. Kureba hano babona wa mugore nawe yaje. Wa mugore yaje. Muri film. Kano gapfunyika bafite gashobora kubicisha. Munyamerika yabyivanze umuntu wa CIA. Umugore uvuye mu kigo cy'ubutasi cy'abadage avuye na pistoli. Uyarabireba. Ndabona afite intwaro. Ariko yegera igipimo. Bano bagore ntabwo bafite no kuvuga atafite intwaro ukabona baratuje. Rebe. Rebe. Mutwe. Ahita mumenaho barafu atagira n'ubibona. Bano barabibona. Umusore wacu ari hasi. Pasando lista ya. Samo minuto barafu. Kure y'imbunda. Taragira. Chewe. Hasi. Munyamerika ku Mudage. Munyamerika ku Mudage. Do. Hasi. Mudage mu bicana. Bose ibihugu byabo byabatumiriye drive. Kusanya abasore banyu. Sasu. Bari babarinze sasu. Luis arashwe. Hano. Hano ndio byivanzemo. Rebe. Nambara. Kubatasi babiri. Bararwanira muri stoke. Ya Sheikh Hasani. Hasani ucuruza inyama n'amafi Kimironko. Uyoboye hasi. Bari kurwanira muri stoke ye. Bamena amafi. Yewe Gasa. Urebe. Mugeri. Sasu.
komeza imbere. Luis, aquí, conmigo. Luis ndeba, Luis baramurashe. Katurori. Baramurashe kandi agapfunyika baragatwaye byihutirwa. Karagapfunyika kateza ibibazo ku isi. Umugabo gatwaye ari neci warata. Afite uruhara. Afite igipara. Rupita aramubona undi nawe aramubona. Urebe filime. Bararebana Rupita. Ndeba. Mwamfashije ari kuvuga icyesipanyoro mu gifaransa mu bafaransa. Asi itacho umudage kazi umfanye uyu kugera nabona yarashwe. Rebe uyu nawe asa gushaka imbunda ye n'uwa CIA yitwa Mace. Where are you? Mace uri Rebe gira gutya telefone yakuramo password. Rebe Gracia we kanda wo hano koje igikumwe iki kumana nanjye ntugire umuntu n'umwe wizera ntugire umuntu n'umwe uza kwizera kuko iyi mari wayipfiraho nta muntu n'umwe wo kwizerwa. Uwo mugabo nagucike umugabo na Rupita abona Rupita yikangamo. Umugabo afite agatwe yambonye tarajya kuri ufite agapfunyika. Mudage yahageze umugore w'umudage uyu ni umwongereza. Urebe mani ko mutumenera amafisi bapagasi ba Hasani mukobwa arasa mu kirere bapagasi ba Hasani bacaho. Muri filime va mu nzira faya umugabo acikanya agapfunyika bimeze biti. Urebe faya bose bari gushaka agapfunyika batumwe na agents z'ibihugu bigiye bitandukanye. Urebe dore ngo sasu karagapfunyika kaguye mu maboko y'umuntu mubi ashobora gutangiza intambara y'isi ya gatatu. Katururi Chishene urebe yitsimba hano. Yo urebe zamukano Katururi film hejuru y'inyubako. Yo faya masasu hano parikan film. Urebe umugabo tondagira hano kagabo kari gucika gafite agapfunyika sinzi niba wagatumye. Urebe aba agent bahagarariye ibigo bishinzwe ubutasi bw'ibihugu byabo b'abakobwa bari hano. Ibihugu bisigaye byizera igitsina gore ku buryo usanga ari batuma kuri misiyo zikomeye nk'izi. Urabona ko abagabo rega nubwo mwiyemera kamaze kubananira. Bwongereza bwohereje Rupita. CIA Amerika bohereje uriya Rupita vayo. Urebe umudage bohereje umugore vayo. Banza subizana inyuma ikimashini. Urebe kagabo umukobwa vayo. Iriya drive nahani igomba kujya igiye mu maboko y'abagizi bana bicaba ari ikibazo. Isi yose yabamo intambara. Urebe uyazamukira hano barashaka akagabo karenga akagabo drive karayitwaye bose niko bashakaga. Katurure drive iratwawe. Iriya drive imanura indege mu kirere ikontora ibintu byose bya electronic. Ishobora nanone kuba yakoresha ibisasu bya kirimbuzi by'igihugu runaka. Agasani bitatinze polisi y'abafaransa icyo yakoze nta kindi yaje habereye icyaha yita ifunga umugore uri hano. Umugore ni uwo muri Colombia. Kwereka umudage yaje hano. Umudage yaje hano agiye kubona wa mugore Grace baramutwaye mu gapanda gare.
Je nabonye umugabo barashe. Byose bimeze sawa. Ubuyobozi bwahageze n'ukuri nahamutse. Kumba ari kwiba badge y'umupolisi. Ari kwiba badge y'umupolisi. Sawa. Tacho. Uyu bamufunze. Taragenda we. De la DGSE. Je prends cette femme en garde à vue. Uyu mugore ndafande bayobozi baramuntumye ninjye ugiye kumutwara. Nimba ufite ikibazo n'amagara ministeri ya defense. Uyu ndamutwaye. Yerekanye badge ya fande. Cyakoze yisa muzana hano. Ni umudage. Not DGSE. Ibi ntabwo ari ibiro bya DGSE. Ni ibiro bishinzwe umutekano nyine mu Bufaransa. Do you want to wash off? I can get you a clean shirt. Nimba ushaka koga naza kugushakira ishati yindi isa neza uri bwambare. I need to go home. Icyo nyine ni uguhamagara mu rugo. Ati ngiye nkuzanye mu nzu itekanye. Bano bamaniye ku nyine bagira za safe house yabo baza bakaguteremo. Talking about my family. Sibanga. Ndashaka kuvuga na famille yanjye. Barakwereka yitwa Bogota muri Colombia. Ari naho uriya mugore yaturutse Gracia. ¿Aló? ¿Teléfono de papá? Hola, Tomás. Aro ni telefone ya Papa Thomas. ¿Cómo están? Umeze ute? Mami. Bite mama? Da voz. Shira opari rero udahamagare bagize bana. Ya te dije, mi amor, en una conferencia de trabajo en Ciudad. Mwana wanjye sinakubwiye ko nagiye mu nama muri Mexico. Kumbi igihugu cyamutumye mu kazi. Mama. Nutawuzanzanira ibira. Mi vida, yo te llevo tus dulces. Cyane rwose nzakuzanira n'amabombo ukunda. No poder estar ahí con ustedes. Umbare ko ntari ubu ngubu ngo tube turi kumwe. ¿Pasa algo malo? No, mi amor, estoy un poquitico cansada. Mwana wanjye nuko nsa nkunaniwe nta kindi kibazo. Bye. Thank you. Urakoze. What do you know about the drive? Iriya drive yizihiye iki? Niyo bose bari gupfa. Nothing. Ntacyo. To me like I'm one of your children. Numvikisha nkaho ndi umwe mu bana bawe. I'm not an agent. Tumu agent nkawe. Psychologist. Ndi psychologist. I'm here to analyze one of our bari bantumye hano kugira ngo nanalize umu agent wacu. To analyze them? Wabanalije se? Doing what I was told to do by my agency. Do you think I knew they would turn around and try to shoot me? Ese barabaniye baraba agent banjye urakekane kuba nzi ko atarajya kure bano baramwinjirana. With a new partner. You got the last tumwunganiza imbushya se. Talking about. Uravuga ibiki? With the Colombian? The American. Urukora na Colombia. Keep it 9. See who? Abanyamerika muri bigoryi. Please put the guns down. No, listen to her. Shira imbunda hasi. 2, 8, 7. We all bano batangira kuba. No, we don't. 6. Please. Urebe. 5, 4, 3. Barabara ngo bagiye kurasana. Rimwe. Ngaho murasana. Come on. Go ahead. Murasanes bose bakuriye ibigo by'ubutasi by'ibihugu byabo. I get it. Ndabumva. Watching each other's ops. I'd be pissed off. Mwese buri umwe yangiza misiyo yundi. Accomplish anything is if we join forces. Gusa dukomeza guhangana hagati yacu turaza kunanirwa guhagarika umwanzi. Kandi bose umwanzi n'umwe. Nuko iriya drive itajya mu buko y'ibyihe. Bose buri umwe arifuza kuyifata akayishyira igihugu cy'iwabo ntabwo bifuza kijya mu buko y'umugizi wa nabi. On with it. Who are you? Ubundi urinde. Khadija. MI6. Je nitwa Khadija nkorera MI6. MI6 ni ikigo cy'ubutasi cy'ubwongereza. Marie, you've met me. Messi we mwarahuye. We're spies, asshole. Izina ryanjye uri turi bamaneko. Je ndi cyber intelligence. Graciela. Graciela. You pronounce it right? Niko barivuga. What happened to you out there? Hari hanze byakugendekeye bite? What do you know about the drive? Iriya drive yizihiye iki? About this. Nta kintu yiziho. Well, umve. That is not entirely true. Ibyo uvuze ntabwo ari ukuri. Luis put a tracker on it. Iriya drive bibye. Hari device yikurura tukamenya ahantu bayitwaye hariho. Think about this before. Kuki utari wabitubwiye bakoresha telefone ya Luis iriya device iriya drive nubwo yatwaye n'ikihebe bashobora kuba bamenye ahantu yagiye. Bano bose ukaraba n'ubundi bose nabashinzwe umutekano w'ibihugu bitandukanye baravuze ngo dushyire hamwe turebe ko byibura drive twayigarura itarajya mu maboko y'abagizi ba nabi. Barabanza hano. Installed a failsafe to your fingerprint. I can't breach that. The drive's on the move. Drive bari kuyitwara. Southeast over the Atlantic. Iri mu majyepfo y'Uburasirazuba ya Afurika. Flight patterns. Ndebe indege. Morocco. Drive bayitwaye muri Morocco. Tuhita tujyayo. Bagiye Morocco. I'm going home. Turajyana ngiye mu rugo. Without your fingerprints. Nta kintu twakora dufite ibikumwe byawe nibyo bifungurira telefone. Attached to your body. Cyangwa igikumwe cyawe tugikate tugitware. I'm a therapist. Jena ngo ndi agent ni therapist. All right, Graciela, you know Graciela. may not be for you is explaining to your kids why the whole world is on fire. Ese ibira byebe nibigenda bigatangiza intambara y'isi abana bawuza basobanurira gute ko intambara y'isi wanze kudufasha. Sorry. Okay, how about this? Those same guys are out there right now looking for you. You go home, you bring them with you. Graciela, we really need your help. Graciela, turaza gukenera ubufasha bwawe. You need ours. Nkuko nawe ukeneye ubwacu. Sibyo?
Okay. Okay. I need to make another phone call. Ndashaka kuza kongera guhamagara. And I'm gonna need a new shirt. Ndaza gukenera n'ishati nshyashya. Ishati yambaye kariho amaraso. Urebe? No, I won't be home for dinner. Just a little longer, babes. No one to call. We nta muntu ugira guhamagara se? When you blew the up at the cafe. Yeah. Cyagiye unyicira gahunda muri ya cafe mu Faransa niwe nari guhamagara ni wawundi bishe. Or they kill you. No kwica cyaba bakakwica. Is that some kind of threat? Uri kunkanga? Yes. Cyane? Yes, it is. Ngo barahumuye. Look, I have to go. Talk to you later. Narabize mfite kugenda turasubira. You lied to protect him. Urabeshye kugira ngo umurinde sheri wawe. You have children? Ufite abana? No. Oya. Ni brand ambassador wa ONAP. Nta bana ngira. Rupita ngo ni brand ambassador wa ONAP. Nta bana ngira. Katorori. Ni filime. Yeah. Satellite and surveillance on every angle. Positive on the drive. Bano bakomeza imbere. Urebe? He's clean. Umugabo baramubona ufite ya drive. Bafite telefone basha gukurura bakamenyira drive ahantu hose bayijyanye. Cya kigabo barakibona. I really shouldn't be here for this part. Ntabwo nje nakabaye ndi hano. I'll handle the gun. Ibyimbunda nje ndaza kubyitaho wikurikirana ibindi. Umugabo baramubona. I'm scared. Only an idiot isn't scared. Ibigori cy'ibyonyine nibyo bitajya bigira ubwoba. Rebe? Hackers just heading north into the sky. Agapfunyika kari kujya mu majyepfo. In from both sides. You have direct angles to him. Rebe? Our window. Good to have him. He's reaching for something. Dish? Is that a brush pass? Yeah. Get that? One sec, let me look. They're heading in opposite directions. I'm not going to risk losing him. Igipimo cyacu kiri kujya mu kindi cyerekezo. Take the courier. Let's go. Tugende. I have eyes on the new player. I'll stay on him. Dish, how you doing? Still confirming the handoff. All my angles are blocked. Yeah. Baby. Yeah. Hey, you. Tarajya kure. Bahise bamuni. Gira. Baramwishe. Umwari utwaye drive baramwishe barayimwambura. Gasani dore ukuntu bayihererekanye bayihereza undi mushyashya. Bayihereje undi. Bano babireba. Four killers on the move. Rebe. They're going after the drive. We've got competition. Take this. Urabizi dufite abandi duhanganye fata kano. Have to do the gun stuff. Je wambwenge ibintu by'imbunda ntabwo ndi ubikore ufata imbunda batakurasa. Rebe. Dish, get me a visual on the building. Uyarakurura. It's a hammam. Perfect. I'll take him in there, away from the crowd. Urabizi ari ahantu ni musigiti yinjiye. Leta yitandira yinjireyo. Rebe. Only hammam. I'm on my way. بكم هذا؟ 100 درهم. شكرا. Hey, you're not going in there alone. You're not going there at all. Ngiye kwinjiramo indani. Arabanza aritandira. When was the last time I was in the field? Heruka ryari kujya gukorera ku kibuga. Heruka kera kurikorera kuri terero Peter. How'd I look? Dasa gute? Sha, Rupi urasa nka Rupita. Rupita. My experience with him. Yinjiramo indani. Katururi. Ikigabo cyinshi abantu bakobwa ntibashaka kiriya drive gira mu bukwe y'abagizi ba nabi. Ukakanye kari gukosa ibintu byose byakwangirika. Bana barinjira. Yerekeje mu burasirazuba bw'inyubako. Hano kumbe harimo sauna. Urebe. Ikigabo kirakomeza. Arakibona. Hey.
Iyo filime kumbere n'abandi baje hari n'abandi baje Get out of there. There's 3 more coming in. urabizi sokayo hari abandi bagabo benshi binjiye ikigabo arakibona kigenda ahita kurya Khadija ugiye he nta mugore wemerewe kwinjira hano Imana ishimwe nari nayobye aravuga icyara barakizi ni Peter cyawe bagore bari hano cyawe Peter Peter umuntu bw'umujonogotera yagasani komezamo imbere Using this place as a cut through to shake us off. Affirmative. Really? But we're not the only ones who do. Kura y'icyuma. Oya nakibiceri hasi arabanza. Kusanya abana caragifata. 1 down, that leaves 3. We need to stop them before they get to him. We've got to find them in this crowd. 1 second. Uretse gato. Urebe. Hello? Telefone z'abantu zose zihamagarira rimwe. Ni Rupita. Azikora nabuhanga. Abona umuntu umwe wenyine utitabye telefone. Not answering their phones. Bari ababiri nibo bonyine batitabye telefone zabo. Bivuze ngo bari kuri network bari mise bari buvuganiraho yabo ko ari babiri cyane abandi bayobozi babo. Ku buryo na wundi muntu wayihamagara. Arababonye. Sasu. Another down. Undi agiye hasi. Ndagiye hasi. On the rooftop, taking high position. Undi tumufite hejuru kuri rooftop ku rusenge hejuru. Mace. Sasu. Mace afite igipimo. Urebe ayitayisha mu isoko amasasu ari kuvuga ariko nta muntu ubizi ku buryo buryo bakavuga ati mu isoko twasanze 50 bantu barase sasu isakoshi gasani kuvuga ati abantu barasiwe mu isoko ryari ko tutumvisha isasu rivuga filime kunda zabo zirusiransi ya Lucas irenza. It's too exposed. Maybe we don't know if there are any more men. Hano hari abantu benshi cyane. We could go into one of them. We need clear angles. Checking the exit. Hello? Reka turebe abantu twasohokera. Okay. No. Hari icyo nshaka kuvuga. Yes now. Kankubwire. Why do you have to be exposed? Ubundi kuki mushaka kwiyerekana? Hano kushobora gusanga ari abantu benshi babona. Ntabwo ari ngombwa mwigaragaza. Uriya mugabo kumwaka drive ni mwigaragaza. Abona ari ibindi bye bitegereje kuyakira. So kumwe arayifata akahereza undi yaramugonze undi aramugonga babakobwa baramugonga bahita bayimwiba bamwibiye mu gafuka bamwibira mu maninja amaninja aramusatse mugabo drive barayimucomoye barupita yagengeye yagasani mugabo barayimwibye drive barayishubije feri ya mbere dore ngiyi baje kuyikoraho ubushakashatsi barebe Systems. iyi systeme. These algorithms are iyi algorithm yabo iyo ibirenze uburyo nigeze mbona. 0-day data sets. Ifite 0-day data. The encryption systems, I mean. So this byamucanze. Poetic. Ibori ririnze pe. Why would your agency get the drive? What does it matter? We hand it over, we're done. Reka dufate no drive tuyishyire agency yacu twitahe. What's this man? Come on, trust me. Nyizera. I knew you'd get it done. Nari mbisi ko muri bubikora feri ya mbere bahise bayizanira umuyobozi wa CIA Gabriel kubikere. Accommodations waiting for you back home. Mwese ngiye guhamagara agents zanyu mbabwire ko CIA ya drive mwayidushikirije ibintu bimeze neza. Urumva intwaro nk'iri iri mu maboko nyine y'ikigo cy'ubutasi cya Amerika ntabwo yakoreshwa nabi. Ikigo cy'ubutasi cya Amerika ubwo nyine na Amerika n'ubundi bifite ibindi bitwaro bya kirimbuzo ntabwo yajya kwica abantu. Abamaze kurangiza akazi kabo drive n'ubundi bayihaye umuyobozi wa CIA yari Gabriel kubikeriye bahise baza kwinywera urwunge. I remember my first time. Ndibuka bwa mbere nk'urwunge. Early a year out of the army. Ngiva mu gisirikare bwa mbere. Banyoreje muri Pakistan. Detection run in Pindi. Tiburinde umuntu witwa Pindi. I had someone on me. Hari umuntu wankurikiye. Ngira ubwoba. Roads are total darkness, stuff coming. Imihanda muri hari ahantu yari yishimye. Ku kanya I went 35 miles an hour straight into a cow. Ndi kwirukanga cyane imodoka ngonga inka. What about the cow? Wagonze inka. My first official agency kill. Bega umuntu wa mbere nishe ndi mu kazi ka CIA ni inka yagonze inka. Your first time. We bwa mbere wica umuntu ryari. Want to hear about it? Yes, nshaka kubyumva. I hear about it. Bivuge. Last. Tubwire. Sawa. I was tracing intel on a nari ndi gukurura amakuru muri telefone it to a detention site in y'umugabo muri Afghanistan. Didn't make any sense because byari bisobanutse exactly allow phones in there, so kuko ahantu bari nta telefone zinjiragamo. There's this one a gentleman who has umugabo hidden it in a secure location. Wari wisha ahantu hatekanye cyane. In his bum.
biba ngombwa ko agapfunyika twashakaga yari yagahishe mu gatafari ke. Nokia 8850. Yari Nokia 8850 yari yahishe mu kibuno cye niho nayikuye. Emanated from that chip. Wumve misiyo ya mbere nakoze nkijya rwose gukora MI6. Ever since. Kubera icyo gihe nacyagenda na sanitizer yo kugenda yihanagura bitewe n'ahantu yakuye telefone. Bajya ku mudage nawe babwire bwa mbere ajya kuri misiyo. We showed you ours. Twakweretse ibyacu. Name, age, nationality. Igihugu, imyaka, amazina, nawe tubwire. Ni umudage. Walter. Banyita Walter. He was German and Papa wanjye ari umudage. Njye mfite imyaka 15. Ufite imyaka 15? he came down the stairs from my room. Yamanutse kuri escalier mu cyumba cyanjye. Speak Russian. Numva papa wanjye ari kuvugana n'abantu ikirusiya. Never knew he could speak. Ntabwo nari ko papa wanjye azi ikirusiya. I didn't know those men were KGB, but ntabwo nari ko abantu baje kureba papa wanjye bakoreraga KGB. Papa yari umutasi w'ubudage. Blood of his hands and mbona papa afite amaraso mu ntoki. Body on the floor. Mbona hari umuntu yishe. Umve. So you turned in your own file? Urangije papa uhita umufungisha. Yego, niyo misiyo ya mbere nakoze no gufungisha papa ko yishe umuntu. Are you in therapy? None se ujya uhura n'abaganga bakakuvura bakakwitaho? Ahubwo ndabakeneye. Nyagasani. I think you should. Urabizi, urabakeneye koko. This is no consolation. Nubwo nzi ko nagiye gufata umugongo ariko. Without a doubt. Nta gushidikanya guhari. The most screwed up of us all. Niwe numva huye n'ibibazo byinshi birenze ibyacu pe. Niwe zumiyo. Bose akazi bagiye bakora kambere bakavuze uyu niwe wenyine wakoze akazi kabi. Yafungishije se. Urabizi? All for you. Mwese ngiye kubagurira amacupa y'urugungi. Barakwerekaga bari hakurino. Uyu ni umuyobozi wa CIA. Hakuri n'akazi aragasoje. Arasimye. Tarajya kure. Kura y'imbunda. Kura y'imbunda. Go! Nyuma ye! Cyangwa kimwe! Hey! Mama we! Mukubitaguye. Urebe uyu mugore. I'm not here for you. Ntabwo ari we nje kureba. Sasu. Indege 6 guzamanutse mu kirere. Wizamura fori muri kwibona. Indege nyinshi zagiye zimanuka mu kirere. Iperereza n'ubura cyakorwa ngo tumenye byagenze bite. Wari ubitse ya drive bayi mwambu. Muri Lisbon indege nanone naho yamanutse. Abantu bari kwibaza ngo gute indege zimanuka ari nyinshi mu kirere. Bose bari bonye ubona ko ikiri kubikora. Ari ya drive. Indege nyinshi harimo n'izaburi wirengero tutazaho zaguye ariko zamanutse. Kongera kuri urabizi yanuzana n'ubwo bari kuyibona ya drive bari kugerageza gukura bare banerere ntabwo bari kuyibona. Bahita bazano barebo bayisigiye ni Gabiyo ku biceri iriya drive iri kumaruna indege niwe bayisigiye. Gusa twabonye bamwataka. Ari hano. Gabi bamwatatse. Gabi yatatswe. Gracie yinjira hano. Gracie, lock the door. Kinga umuryango Gracie. Kinga. Rebe. Iza gusakana. Iza gusakano. The drive's gone. Drive yagiye. Drive yagiye. Katururi. Rebe. Ku drive yagiye. We have something. Ari cyo dufite hano. What? Igiki. Company. Hari abatuziye. Rebe. They're already here. Bamaze kuhagera muri filime. Bakobwa bose bahita bafata kavari. Hey, baritsimba. Urebe. Drive bayitwaye. Binjiye gutyo. Hey. We didn't. Mace. We found him dead. Dusanze yapfuye. Shira imbunda zawe hasi barukumbe n'abasiya binjiye. Making a big mistake. Ni ukuri kosa rikomeye. We ever made was not putting you in a cage when we had the chance. Kosa rya mbere twakoze ni ukutagufunga dufite amahirwe basi ko nyine n'uwo wasiya yari we gambanye n'umukobwa. Dating you and now he's dead. And you happen to be standing with the very people who killed your teammate. Uhagararanye n'abantu bishe abantu mukorana. What's my motive? I don't know. Kubera iyi mpamvu se. Money. Hari n'amafaranga. I don't care. Ntabwo byitayeho. Your guns down. Shira imbunda zawe hasi bano siya nabo tangiye kutabizeye. Out on the street. I counted 6. Ngiye kubara 6. But thanks for the tip. Do. Hey. Bana. Bagukubitiye abasirikare. Kubita abasirikare mu mwijima. Do. Bite kuya amashanyarazi gato. You have no idea how much goddamn. Wa mugore naguze ibibazo uri kwishiramo. Yeah, I do. Ndabizi. Ndabizi. Akubita abasirikare ba CIA bagenzi bi.
se yatangiye kubashidikanyaho nimba rero batumye drive wo bari bayerejega bakabapfuye umuyobozi wa CIA wabisobanura ute bino bintu ngiye nako nakomeza kubikora mfite abana babiri ngiye kwitahira wumve I am a normal person. Genda umuntu usanzwe mva kandi I'm not made for these, I told you. Listen to me, Grazie. There are 6 officers coming up the stairs right now. When they blow through that door, you do not want to be on the other side of it. Kwereka kurino. Come on! Check the bodies! Urebe iyo mirambo. They're alive. Ni basima. They're not in here. Aba none abasiye ntago barimo hano. Clear. Sawa. Bahise baza guhindura plaque ya kunino. Drive iragiye. Das letzte Mal, dass wir den Drive hatten, haben ihn der CIA übergeben. Wir brauchen eine Exfiltration, Jonas. Warum hast du ihn den Amerikanern gegeben? Die waren uns am nächsten. Die waren vor Ort. Uns? Wann hast du dann angefangen, Leuten zu vertrauen? Twari turi kumwe sasa kuva rya rutangiye kwizera abantu yamagaye ku biro by'ubushinzwe ubutasi nanone mu Budage. Ja. Erzähl mir genau, was passiert. Bwira byagenze bite. Jedes Detail. Details zose. Kugira ngo ngufashe. Yamagaye Abadage. Warum? Uri he kubera iki? Das ist nicht wichtig. Cyose cyo kingenzi kumba ari kumwe n'abantu bari kumwumviriza. Wo du bist. Kingenzi naho uri? Und wie wir dich da wieder rausholen. Turashaka gukura tubwira aho uri. N'Abadage. 40 Sekunden. Amasegonda 40 buri uri kuyambarira. 40 Sekunden um einen Anruf. Amasegonda 40 kugira ngo mukure telefone yanjye turi kuyivugira umumenye aho ndi. Iyo umuntu akuvugisha amasegonda arenze 40 n'abashinzwe umutekano baba bamaze gukurura bamenya aho uri. Vielleicht doch zu wenig. Wie kannst du dir vorstellen, dass Yesu urakeka uko naba nagambaniye ikigo cyacu? Jewe Ich konnte mir das bei deinem Vater auch nie vorstellen. na papa we ntago nari nzi ko yatugambanira ashaka korera KGB yakore. Njye sindi papa. Du schon lange nicht. Kandi nawe nuko. Auf Wiedersehen, Jonas. Urabeho Jonas. Ahita azimya telefone arumva Abadage kurira batangiye kutamwizera. Uyuje wa CIA na wa CIA ikigo cyamutumye ntago kiri kumwizera mu kanya cyari kimufunze. Bose bigaragara ko agency zabo zatangiye kubakuraho amaboko. Your boss. He did what they all do. Bose wakoze nk'ibyo n'abacu bakora. Uri muri control. Are you? Ahubwo wowe. Api. Ntayo ndimo. Bose ibigo bakoreraga bisa nkaho byabakuyeho amaboko. Ubu bari kwikorana ku giti cyabo. So now what? None dukora iki? No information. Nta makuru dufite? How do we go forward? Turakomeza dute? Turakora iki? Forward. Ntago dukomeza. We go back. Dusubiraho twavuye ahubwo. Ntago dukomeza dusubiraho twavuye. Tugaruke muri Maroc. Muri Maroc barakwereka kakagabo twigeze kubona kare. Bigeze guhereza ya drive bakibye. Kandi kakandi bibye drive. Kakandi bayibye. Shara hasi. Tukuni. Reka ngende. Khruj min dari. Arabatuka. Club. He. He declines. Yanze gusubiza. That is not what I said. Ibyo ntago ari byo mvuze ariko. Speak English, great. And kumbuzi n'icyongereza ke none reka tuganire. somebody's protecting you. There are 2 ways we can go about Hari this uburyo bibiri bino bintu biri bukemuke. outcome. Ariko ikivamo ni kimwe. Get what we want. Turabona icyo dushaka. The easy way, Turabikora mu buryo bworoshye. the hard way. Cyatubikore mu buryo bugoye. We Wihitamo. care about the cause, you just care about the cash. Twe nta kindi twitayeho cyo dushaka nta n'amafaranga twitayeho. Caught. So it's just us right here, right now. We are the only ones who can help you. Twebwe ubona imbere yawe nitwe twenyine twagufasha. That Allah says about killing a believer. Allah uzi icyo avuga ku bantu bica inzira karengane cyangwa bizera. His recompense is hell, where he will. Abica inzira karengane bazabikuza imiteka. Is very dangerous. Many people will. Kare agapfunyi kudashaka utubona watanze udashaka utubwira aho kari. People. Ni wa mundi bakebye kare. Inzira karengane nyinshi ziraza kukazira. Cannot tell you that. Haka ibyo nabibabwira aho kari. Okay. Story time's over. Sasa umudage ahita amurasa mu kaguru. Gasani, uyu mudage ni umusazi. Rwandash, umudage nta mikino afite. Femoral artery. Urashaka umutsi wihuta cyane. Mu minota 2 amaraso arabagushize mupfe. No. If we put that tourniquet on it, you'll live. Nituramuka tukuziritse uraza kubaho. Nitutakuzirika amaraso aragushira mupfe. Please. Urebe. Save me, please. I won't be a part of this. Jewe bino ntago mbirimo. To feel dizzy. Utangiye kumva isereri. You kill me, you have nothing. Nimunyica ntacyo muri bone. Ibyo nibyo. But if you live, we all. Ariko nunabaho n'ubundi ntacyo turi bone. Based on those 2 options. Rero amahitamo Do nabi. you mean to die for this? Yesu urashaka gupfirira ibanga. You're about to lose consciousness. Nutangira kubona ibiyezi umenye ko ugiye kugwa igihumuro ugiye gupfa. Ndababwira. There is an auction in 2 days. Hari
ipiganwa rigiye kuba ibyo bita imurikagurishwa. Oya ntabwo ari ryo murikagurishwa, ni ipiganwa cyamunara. Ari cyamunara rigiye kuba mu minsi 2. People want what it can do. Now everybody wants it. Where's the auction? Iryo piganwa rirabera muri Shanghai. Nonaha auction house. Muri auction house. Please. Uri were. Oh, please. Arababwiye bahita bamuzirika amaraso atavari menshi, bamenye ko ari cyamunara ribuze kuba mu minsi 2. You should have picked the easy way. Wakabaye wahisemo inzira yoroshye, yahisemo inzira We igoye. had a team of men there. Dufite ikipe y'abasore hariya Are you telling batwishyuje ko bari buyizane. to Urabwira ngo wabuze agapfunyika gute hejuru y'abagore ngo bagatwaye. Nikai to Wall Street? I want those women dead. Abo bagore mu bice. I'm in my hand. Iyo drive ndayishaka mu biganza byanjye. Ni wa mugabo twatangiranye filime n'ubundi ahigiriya drive. Urebe bidatinze arabahise bafata indege yihuse berekere mu Bushinwa, kuko ngo mu minsi 2 haraza kubera cyamunara. Iyo cyamunara nibuze kugurishirizwamo ngo kiriya gikoresho iriya drive Hazard. ndege Like a family vacation. tumeze nka ya vacancy ya famille rwose. No. Sinzi. Me neither. Mu ndege Some rest. You'll need it. ruhuka uraza kubikenera. Muri yuzi ko ufite akazi kenshi uraruhuka. Bagiye mu Bushinwa ahabereye iryo piganirwa cyase cyamunara. Ibazahana ariko bari gupiganirwa kugura intwaro nk'iriya Shanghai China. Twamaze kugera mu Bushinwa. Yo. Este trabajo no es como los otros. Kano kazi ntabwo kameze nk'uzundi tuzisheri. Tanto para las manos para después del partido. Nyuma y'umukino abana uze kuba sanitizer bikara mu ntoki. Asegúrate que se hacen leche. No lo sé. Abana kandi ubahe na ice cream ndagukunda cyane. Ni wa mugore bafite abana bari guhamagara. Bari abagore bandi bari kumwe nawe ni aba ambassadeur bawona. Ni ba brand ambassador. N'abana bagira barabyanze. I've been sleeping well. Sheri wanjye ngamaze iminsi ataryama neza ntahari. That's real love, huh? Ndumva ari urukundo rwa nyarwo. Real life, Mace. No buzima bwa nyabwo bwo Mace. Never has to deal with real life. James Bond ariko katajyaga agira ubuzima busanzwe. End up alone. James Bond iteka birangira ari wenyine. Uyu nawe ni maneko w'Ubwongereza, ubwo nawe ni nka James Bond. Thank you. Bamukubitaga kawa. Coffee? Fata. Okay, here's the plan. Umupango rero nukumeze. Up for the auction. Bamaze gutegura cyamunara. All sides. The best way. Abashinzwe umutekano baraza kuba ari impande zose. Urebe. There is a closed system. Systeme hano biraza kubifunza. For access. Biraza gusaba ko mpagera ngewe ndimo indani nkabikurikirana. Dore abagura ukuntu binjira. Power, security. Mwese ndaza kubakubita imikufe. The way through. Iri buze kuba ibereka kamera, amashusho, amajwi biraza kuba biri muri iyo mikufe mufite imbere yanyu. N'amaherena. Abagore nuko binjiye habereye ya cyamunara. Nuko binjiye. You can get us on the list. Mwese ndaza kubashyira kuri list y'abinjira. Bose baje gutyo. Yitwa Anderson. Uyu mugore abinjiye muri system amazina yabo akayashyiramo kuri list y'abinjira. It's a legitimate auction for ancient art and artifacts. Bari kujijisha nubwo bagiye kugurisha intwaro, ariko bajijishije ko ari cyamunara yo kugura ibintu nyine by'ubugeni, imitako, bya bintu by'abartiste nyine. That's where the real bidding for the drive will be taking place. That drive will be hidden in one of the items for sale. Which one? I don't know yet. So we'll have to rely on your Mwese ni mu kiramo indani biraza kubasaba gukoresha ubumenyi bwanyu. to make new friends to ID the item. This list is like half the sale. Biraza kudusaba kumenya igikoresho bari zo kugurishamo hano kiri buze kuba kirimo iriya drive. Kuko hano ngo haraza kuba hari kugurishwa ibintu bimeze nk'ubugeni, ibibumbano, imitako, ariko muri iyo mitako imwe muri iyo haraza kuba harimo iki? Harimo ya drive. Urebe uyayita zan. Urebe upita. Hey. Urebe upita. Cyuriramo hejuru. Nahabereye iryamurika ntago ari muri kagurisha ni cyamunara. Yeah. Zan. Okay, I'm in position. Kinageze muri position. Tayari yagezemo. Tangira kuba hacking arebe bimeze bite. We're here between the two statues. Hano hari umugabo ndi kubona. Nelson is focusing too much on that program. Ndabona ari kwibanda kuri iriya porogaramu, asoma ibitabo byiri kuri bivuga kuri iriya porogaramu. I'll spill my drink on. Kugira ngo bamenye nyine ibyo ruze reka mumeneho icyo kunywa. Enemy agent. Really my favorite dress. Uriba kumenaho sasa icyo kunywa turi pari yibwiye bamenye icyayi. Uyu nawe amena inzoga ku musaza w'abandi. Bahita bamwiba amadosiye ye. Bahita bamwiba amadosiye ye. Hey, Grace yari hano. Uyu niwe musiviri barimo. Ndi kumva nanameze neza. Ibiherena biri kumbangamira. A woman such as yourself
should never be alone. umugore mwiza nkawe ntabwo yakabaye ari wenyine bya bigabo biheheta. Gracie, say thank you. Flirt. Mushimire utangira umuterete. Bye bintu byo gutereta abagabo no kubarishya simbishoboye. Okay, your friend's name is Piotr Kasan. Uwo mugabo mwita Piotr. Ni umunyemiliyari ze wo muri Checheni. Think of it as deduction. No, ntubibare nkaho uri kumureshya basi ubibare nk'umurwayi ukuri imbere ugiye kuvura. Sura umuganga. Uyu ni umuganga. You here? Are you a collector of art? Kuri hano nawe uri muri ba bantu bakunda kugura ibishushanyo cyangwa se ibintu by'ubugeni bakabibika mu nzu zabo. Oya ngiye ngura ibintu byinshi nkabitwara. Urebe umudage aza hano. Umudage aza hano arebe. Umudage fata cya gitabo cyari kigusumwa n'uriya mugabo asuka agafari buriya mugabo ahantu yagiye akora kuri kira gipapuro page yagiye asoma. Bano bagabo n'abagizi bana benshi bari hano. Abenshi bari gushaka kugura iriya ntwaro. Baje kuyipiganirwa. Just checking something out. Rebe. He didn't get past the third page. Ntabwo yigeze asoma page irenze ya gatatu. That page, Gracie. Bivuze ngo ikibumbano kiri muri izo page eshatu nicyo bari buze kuzanamo iki? Cya gishushanyo. Too boring, no surprises. Ngiye kugura ibintu by'ibitaburo mba mbona bitarenze. Ancient weapons. Kunda kugura intwaro za kera se. Like a man of the future. Kumbona usa nk'umugabo w'ahazaza. I have a feeling you have enough weapons already. Ngiye bundi nkina kureba nabonye ufite intwaro zihagije. Harya ngo witwa ndi? Aba bagabo bari hano ntago ari abagabo basanzwe. I thought you liked surprises. Natekereje ko ukunda surprise. Which means an antique mirror. Bisobanuye ko ngiye ndiyandirirwa mu ya kera. You already know what you're gonna see in it. Ureba muziki ugiye kubona. He's more interested in you. Uyu mugabo yagukunze. Uyu mukino ndawukunze. You do like games, don't you? Oh, ndabibona wakunze umukino. The game is not over. Gusa umukino urarangira. Ikigabo nacyo kibura ubwenge usanga ibigabo nk'ibi by'ibigizi byana biba bitega agakobwa bikabura ubwenge. A symbol of power. Ikimenyetso cya dragoni. Ikimenyetso cy'imbaraga. Ahari. Rebe. Buena suerte. Buena suerte. Ucheze. Game's not over. It's in the vase. We, icyo kibumbano kiraza kuza mu ivase. Kiraza kuba kibitse mu ivase. Everyone's in position. Nako ya drive iraza ngo kibiri mu ivase niyo magambo yamubwiye. Hi. You're alive. Yeah. Bloody hell. It's good to see you, Mace. Come here. Urebe. My God. Oh, I don't understand. Hey, Kadish. I like Kadija dore ngara kiri hano. Kadija ndashaka kumureba njyenyine. Yakubitanye no wa musuri yarazi ko yapfuye. Bimbise bite? Ibintu byarahindutse. Yagasana umusore twatangiye filime twe tuzi ko yapfuye ni muzima. Muzima. Welcome. 欢迎各位光临。 Thank you all for. Mwese mwakoze kuza hano. I will be hosting tonight's auction. Look at Uyu munsi ndaza kuba cyamunara ari njye uyiyoboye. Cyase muri kagurisha ni cyamunara. Kumurika ibintu no muyita mupiganwa mugura ati ngiye nkizihaye ngiye nkizihaye. We begin tonight's auction with this Chinese painting from the. Tugiye guhera kuri ano mataburo y'abashinwa. Ibisigi by'abashinwa. In possession. You have 8,000. Where's Mace? Mace ari hehe? Mace wibuke yahuye n'ubu batangiranye yarazi ko yapfuye kandi ngo yari na sheri w'ukuntu. I've lost access to the network. Access kuri network ndayibuze baramukupiye. I'm compromised. Someone's hacking me back. I need to reposition baseline my gear. Give me 15 seconds. Do not move. 17,018. Kiye kwimuka nundi bashobora kuba bamvumbuye. Muvaho muri. Bano bahita bicara babwiye ngo nibavaho bari. Saying how we need to make a move. No, she said to stay here. Tuvana tugenda ariko aratubwiye ngo tugume hano. You're working with murderers? You're not? How many people have the CIA assassinated? How many states have they toppled? How many wars have they started? Usigaye ukora n'abantu bashaka gutangiza intambara. Wese nawe ukorera CIA uzi intambara CIA yagiye itangiza. Ubutegetsi yahiritse. How does it feel? Umva meze uti. Usuri yarahindutse bose bakorana umukobwa yarazi ko yapfuye. How does it feel to be free?
ese urumva bimeze bite ku muntu yibuhuye ikindi tuzanye ni vase yo mu kinyejana cya 13 yo mu bayuwani yo mu bwami bwabo ino drive nakunukira kuyibuka tugiye gutangira gupiganwa turahera ku bihumbi $100 by'idolari ya drive 110. ibihumbi 130 ibihumbi 140 ibihumbi 140 yagasani Khadija wagarutse I can't get in the lights. nageze kuri kamera ku rumuri sindi kurubona Getting started though. The hardest thing about all this, maze, was ikintu kigoye muri ibi nuko natekerezaga ko nazongera kukubona pega This is an angle. I can't believe you're trying to work me. ntago nakwizera kuri kugerageza kumbeshya Oh, you didn't want me to see you in Paris, did you? ntago wifuza ko nkubona tukiri muri Paris turi i Paris I did that for you. It's for me. Uh-huh. Without any regard to how it would make me feel. How did it make you feel? urumva umeze ute Bitter. ndumva meze nabi nashaririwe Still wearing this ring. uracyambaye ya mpeta nakwambitse wa musore twe tuswepfuye umva ipiganwa rigeze kuri miliyoni zisaga 100 hariya bari kujijisha bagapiganirwa muri sare bavuga ibihumbi 100 kumbe bari gupiganirwa ku ikoranabuhanga ubwo ni 100 rihagaze bahereye kuri miliyoni 100 yeah. I need this back. kano ndagakeneye kukansubiza subirana kaga kufeke Always such a tough guy. iteka buri gihe wigira umuntu ukomeye sibyo Okay, keep her here out of the way. Agreje kuyaye from wasafog da impulsins vapoyata. uriya mukobwa umwitondere n'ubwo afite isura nziza imbere afite umuriro mwinshi muri we mukobwa amusubiza inyuma cye do hey kura amenyo y'ikigabo babe Messi wasiyaye nirwanye Messi kigabo kiraniga yeah hey do asi kigabo gikubita ibihumbi 300 bari gupiganirwa ya drive ni mwivaze nako bayishyira ku karubanda ngo bavuga ngo ni drive ikora ibi nibi abayizi barayizi ni mwivaze uri yushari nduriya ni umuzimu wa musore bari bazi ko yapfuye gukora gashya kumbe bari kubesha aranga ibihumbi 100 ariko bari gupiganwa ku ikoranabuhanga bigeze muri miliyoni 200 na dufite kugira icyo dukora nimba drive iri muri iriya vase ushobora kuba nayishyiraho tag ya sinyatire uburyo bayitwara hose nayibona nimba irimo hariya mbega ashobora kuba yayishyiraho akantu kari buze gutuma yikura ariko biraguye miliyoni zigeze muri 300 bapiganwa ku ikoranabuhanga miliyoni 300 online kiye gusatira iriya vase kugira agomba gusatira iriya vase kugira ngo rupita icyo washaka wakibonye yego nakibonye miliyoni zigeze muri 500 kimwe cya kabiri cya miliyari bamaze kukigeramo cyo kugura iriya ntabwo wegereye neza iriya drive yegere nkwereke kabiri iriya drive batarayitwara kobwa yinaga agasakoshi imbere urebe kubita inyundo ibyo nabikoze shizeho tag ye gusa ngo bari gutwara iriya drive hose araza kuba habona ngo ni Rupita yagarutse yitwa Khadija uyu ngatahanye umwana umva she's with me. uyu mukobwa ninjye wamwizaniye suzi ko byateye se turi drive ngo barayitwara bayikubiseho tag ahiri kujya hose yari kuhareba I'm on a balcony, first hall, southeast of you. Jendi kuri balcony muri embo ryo hepfo ari kubera cya munara kumisa imbere bano barabisa sikana do Messi mugabo karovati rakubitisha murambe babwira rebe ziri kumuginga bamuniga n'ifuru napfuye rebe turi drive ngiyo bayikuramo mugabo arinjira reka twereke abantu bari mu rugo icyo batsindiye $500 million is a lot of money, even for the guy I represent. miliyoni 500 ni nyinshi no ku mugabo mpagarariye hano. The package is in an office 2 halls away. Agapfunyika kari muri office ya kabiri duciye muri koridoro. The seller has an army. Gusa uwayiguze afite igisirikare kije kimuhirikije. Urebe bana basa hano. Hydrogen peroxide. Acetone, hydrogen peroxide. Ibi ngibi biri bihuje bibyara turika. Bana bize na shimi. Baza chemicals uvanga ibintu bigaturika.
We will require the full fee before you leave. biraza gusaba kwishyura amafaranga yose mbere yo gusohokana agapfunyika watsindiye nabateguye ipiganwa ryo kugapiganirwa umwana arabanza hanavanga ya maproduit chimique bavanze yohereza hakurikiriye mu bantu urebe yohereza mu bantu fire fire bano bikangamo cyo ni biki to kibanda kuruhara hasi kibanda biranga buretse utwe barawumena kobwa zana uruharani rwo rubashuka fata ikiwarata umuryango kuruhara ndebere ya kobwa bahita bafata intwaro hano bihuse cyane ira drive nani igomba kujya yo 启动西北部安全系统，封锁这个区。 muri majyaruguru iburasirazuba bwa korodoro rero turebe n'iki kiriyo 有人听到爆炸，报警了。 riraturika bararipotinze polisi iri mu nzira iza murabeho ukabita comora drive arayitwaye abashinwa bari bayikuyigurisha barayibatwaye ya polisi ngiri mu nzira iza hano arabaje kugura ibishushanyo bisanzwe koko ariko hari kugurishirizwamo ibindi bintu bizwi n'ababizi bano batarajya kuri Yeah. Drop your weapons. Shyira intwaro zanyu hasi. Both of you. Mwembi. Fangxia wuqi. Namwe mushyire hasi. Choya wuqi. Hebi. Go. Mucho. Go. Mucho. Rebi. Nick! I'm going with you. Gerata turajyana Nick. Turijyanira. Yeah. Thanks. Khadija. The only place I'll join you is hell. Hano nyine nzakwiyungaho ni ikuzimu ahita mwambura imbunda. Nyagasani. Shoot me. Ndasa. And I'll have him fire into the crowd. Nanjye mbwira abantu barase hano mu baturage benshi. Can't do it, can you? Ntago wandasira mu bantu. Hey! What happened to you? Hey! Shinzwe umutekano w'umushinwa bavayo. Urebe. Get him. Mwinjire mu modoka tugende wa mugore wari uyoboye icyamunara. Yarabwiye ati mwinjire mu modoka tugende. Urebe. I can treat your wounds where we're going. And where? Ndaza kukuvura ibikomere byawe aho tugiye. My name is Lim Mishing. I work for the ministry. It's nice to finally meet. Urebe. Yarabwiye ati ni byiza kuba twongeye guhura. Easy. Yeah. Would anyone like tea? Harushaka icyayi. I have a wide assortment of herbs. What the hell is going on? Nibiki bike mbere We were hoping the CIA would secure the twari tuzi ko CIA izarindira drive ipari. didn't happen. It was essential we reclaim. Tubonye bibananiye kuyirinda turayitwarira. Mwayihaye bagishyize mu boko mabi. Turayitwarira n'abashinwa. Papa. My father convinced our bosses. Papa yumvishe ba boss bacu. Could be a larger opportunity. Ko bino bishobora kuba amahirwe akomeye. What kind of opportunity? Amahirwe yahe? Mfi. Mukobwa zana. I believe you met Piotr Kasan. Nakeka uyu mugabo mwahuye. If he can disrupt oil production. Nimba uyu mugabo ashobora kubangamira his profits. ikorwa rya peteroli mu burasirazuba bwo hagati.
freelance from Dubai. uyu wari waje ni umugabo wigenga ukorera Dubai Pay for it. yari yiteguye kwishyura amafaranga ari yose kubwiriya mari For the Iranians. aba ni abagizi bane bo muri Iran This gentleman is international. uyu mugabo ni mercenary mpuzamahanga In Central Africa. ariko ukorera cyane muri Central Africa. There are many rogue players today. uyu munsi abagizi bane bose twabashe kubabona twari twarabuze Information on them. mbega uyu munsi wari umunsi mwiza wo kubakusanya amakuru Fishing expedition. mbega bivuze ngo bino byose mwabikoze mutegura kino cyamunara kugira ngo abagizi bane baze mubabone bose bo kwisi We sold them nothing. nta kintu twabagurishije ariko wiki The drive is right here. drive iri hano twabagurishije drive itari ya nyayo mbega bateguye iriya cyamunara bavuga ngo drive izagurishwa bagira ngo abagizi bane bo kwisi bose bahaguruke baze noneho babagireho amakuru babone amasura yabo amakuru yose bayabakureho drive ya nyayo iri hano Max for that. Max gabe yo kubikire mwaramwishe kubera ibi mumanura indege kubera ibi bintu uya Mark's dead. gabe yo kubikire niwe wamanuye indege mukimusigirira ya boro mukimusigirira drive niwe wari umugambanyi arabyibuka aribuka gabe amubwira tugiye kuri miseri kuragenda ku giti cyawe nta bufasha CIA iri buguhe nari mbizi kuri buze kubikora wabikoze Before they could do more. gabi twamuhagaritse tumwambura tunamurasa tumwambura iriya drive mbere yuko amara abantu uyu mugabo witwa Elijah Clark for international uyu mugabo niwe utera inkunga ibikorwa by'iterabwoba byinshi byo hirya no hino ku isi The drive is safe now. ubu drive iratekanye hano It's safe. n'isi iratekanye You'll all be going home soon. mwese vuba murataha iwanyu It's done. byabaye Told you I'd get it. Yeah. naye nakubwiye ngo drive ndi buze kuyibona yayizaniye Elijah kumbi yazanye ni pirate twe turabizi Of course, you'll come. umugabane wanjye kuko umugabane wawe urebe umugabo akura y'imbunda Elijah Clark We had a deal. twarumvikanye I got you the drive. ntuzane drive You didn't. ntayo wazanye You got me a decoy, a $500 million paperweight. watumye nishyura miliyoni 500 baziriye ridiyo They must have swapped. buriya babihinduye bahita bavuna They must have swapped it. babihinduye hey baby yeah hey hakunini Hey. Hey, it's me. hey ni njyewe Listen, I'm sorry I didn't call you. mbari ntabwo nigeze nguhamagara vuba It couldn't be helped. I don't know what else to say. ntabwo nari nzi ikindi nakubwira I just, nyine I just wanted to know you're okay. ndashaka kumenya nimba umeze neza I'm fine. meze sawa I can handle myself. njye nzi kwiyitaho urabizi You couldn't? ntabwo navuze ko utabishoboye ariko Back. ndifata indege ya mbere nza Fast I can wrap up and get on that plane. ndi kuzinga vuba mfata indege ngaruke I didn't mean it like that. No, I get it. ndabyumva I'm sorry. mbabarire sheri ni rupita na sheri na ba rupita bagira abasheri I'm looking forward to being home too. nanjye ndi kwifuza kuza mu rugo shonjo ben squiti ha I'll see you soon. tubonane vuba See you soon. tubonane vuba uyu ni sheri wa rupita kasa bite mama basi buri umwe yatangiye guhamagara famiye ye hano wari witwa Mace ubundi niwe utagira famiye niwe utagira uwo ahamagara Ya va mamá para la casa. mama agiye kugaruka mu rugo turashaka kugaruka ni papa turagukeneye hano yo ibyo birabaye You were dreaming. wari uri kurota urutaga ni wa mudage kandi warutaga ibintu bibi Your dream was about how you didn't see the signs, right? wari kurota impamvu utigeze ubona ikimenyetso warutaga ni Mace Lies, it's hard to know what's... wabayeho ubuzima bw'ikinyoma umusore akubeshya ngo murakundana ari umugambanyi uwo ni Mace I thought I knew. natekereje ko nzi byose umuntu araguhinduka My whole life. nari muri kontrole igihe cyanjye cyose ubuzima bwanjye bwose Took care of myself because I didn't have anybody. nta wundi muntu nari mfite I got used to that life. It made me ubwo buzima narabumenyereye really good. byangize byiza This life. muri ubu buzima I'm sorry you were betrayed. mbare ko wagambaniwe I know what that feels like. nzi uko bimera guhemukirwa
gasore karamugambaniye kumanira ibyo bintu byawe. Maybe you should. Nyamara ukeneye kunywa ngufu ushanga ibibazo bigabanye. Wowe musore arakwanga ukicara utari kunywa ngufu. Hakuramo izo uzi ko ari byo ngufu isa n'imitima. Bamuha akantu kisa na mitima, ngufu isa na ya mitima yangiritse iki n'iki. Ngufu buri ikora nk'umuti. Hi. Katururi. Mukobwa yanyweye kuri ngufu yumva atangiye. Thank you. Urakoze kuma ngufu ziko mise numva umutima bari bababaje umeze neza n'umuhungu wari wamubabaje. Akinywa ngufu yisamira neza. Ngufu cyakorira twika. Rebe. Can I help you? Nagufasha. Hoping for some of that tea. I'm starting to feel my face again. Dushaka kunywa icyayi ndebe ko nakongera kumva ameze neza. Ni wa mushinwa. This will endure pain. Bino biraza kumara uburibwe bwawe. Let me find something a little less strong. Reka ariko ngushakira akantu kadakomeye cyane. So what'd you give him? You Sawa. drive, you gave him something else. We gave him something close. That was a dangerous thing to do. That's what we do. Right? We put ourselves in danger Akazi kacu ni ukwishyira mu byago so that others are not. kugira ngo abandi batajya mu byago. Nicyo abashinzwe umutekano bakora. Bemera gushyira ubuzima bwabo mu kangaratete kugira ngo abandi batajya mu kangaratete. Thank you. Strange how something so beautiful can be so deadly. Biratangaje ukuntu ikintu cyiza gishobora kuba kibi. Stop. There's no safeguard for them yet. Urebe. Bamaze kuba batanu. Hiyunzeho n'umushinwa kazi hano kuri bakiraho mama we bakiraho to barabinshiranye ya drive bahita bayisha urabe barabinshiranye bose barabinshiranye gasani rwinjiye. Well, I guess this is hell. Cheka hano ni kuzimu. We ntusari uyu niwo bahoze bakundana. Shyira hasi. Stop trying to figure a way out of this and do as you're told. Rekera kugerageza kuvumbura byinshi ukora ibyo mubwiye. Ibaza umuntu wakundaga akaba ari kugutunga imbunda gutya. Abahungu n'abana babi. Sibye nge muzima subasigayemo. Hakurino. Where's the drive? Drive iri hehe? Took a beating from my boss for you. Boss wanje yankubise kuberamo. You can be damn sure the next blood won't be mine. Umenye neza ko amaraso ari buze kumeneka ataba yanjye. Get him over there. Basane hano. Iyo drive barayishaka. Go ahead. Gira. Urebe. Boss bari hano. Rupita bashimuse sheriwe. Nyagasani. Garasi yabashimuse umugabo we n'abana. No. Famille yanjye muyireke. No, please. Abana banjye mubareke. No. All the people that bashimuse boss we. Except for you, Mace, you don't have anybody besides your friends. Mace niwe wenyine udafite abantu umuntu twari gushimuta. Mbega Mace nta muryango agira ni nyakama. Drive iri he. Drive iri he. Sasu kuri papa w'umukobwa. Nyagasani. Drive iri hehe. Umukobwa bamenye umutwe wa Sareba. Nutavuga abandi barapfa. Mubarasa. Uriya nawe baramurasa. Uwo mu badage baramurasa. Where's the drive? Drive iri hehe. Where's the drive? Drive iri hehe. They've got nothing to do. Baramushaka urasa nawe. Baretse sheri wa Rupita baramurasa. Sheri wa Rupita baramurasa. Drive iri hehe. Sheri wa Rupita baramwisha. Uyu mugabo n'umugome. Abana banjye ya. Kiri cyukora. Each other here. I just brokered a sale that turned out to be bad intel. Some people would kill everyone. Tanza makuru mabi bari bagiye kunyica bitewe namwe. Mubahereze ariko. Mubahereze. Katururi. Stop it, Nick. Rekeraho Nick. Igasana abantu barapfuye. Hasigaye bano gusa. Turayiguha. Turayiguha. Umugabo n'umwicanyi yakundanaga n'uyu umukobwa atazi ko umugabo yaba umugome gutya. Yes, Dad. No, you may not. Nahaguruka ntuhaguruke. Where is it? Irihe.
Rupita bamwiciye sheri kandi aba yaramubonye bimugoye Rupita abantu barapfuye dore ngiyi Thank you. murakoze I may stand. noneho haguruka You're coming with me. I'm gonna make sure it's legit. uraza tujyane kugira ngo menye neza ko noneho yizewe. Now let her family go. Reka famiye yuriya mugore igende. Let them go. Famiye yanjye ndakwinginze yireka igende. Let him go. Mubareke bagendesha. It's done. Birakozwe. Sibyo? Igasani. Mugabo Nick yarahindutse yakoreraga CIA kuna na Maze bisha abantu bose ubuze gato ngo bice umugabo we n'abana. Abana banjye. Gato. Rupita byamurenze sheri we. Sheri amaze iminsi amuhamagara ngo sakiryama yaramubuze. Rebe. Bano barakinze. Umushinwa kazi bari kumwe baramushimuse. Ugeze mu modokano. Katuri. Ntago bagenda imodoka rimwe ni motorcade. Baco. Nyo. Can you turn that off, please? Bira bintu mubizimye. Babizimye. Nibigaragaza imirambo y'abapfuye. Bakibizimya. Mace. Mace. I didn't do anything. Nta kintu nkoze. Uretse gato batangiye kubona abavuye hano bagenda mu modoka yabo. Urebe. Her glasses. Zira rinete uriya mushinwa yambaye zirimo kamera. Ku buryo bano bareba ahantu hose bari kujya. Ari kutubwira aho bagiye. Urabizi? Rupita yababoye. Yababoye. Rupita itaza hano si umuhaka. Amari. No, you're not in the right frame of mind for this. Ntabwo umeze neza ntabwo wakora akazi ka DJ cya mu rugo. Out my way. Mvira mu nzira banyiciye sheri. Rupita. Kadija ta mu rugo. ¿Los niños están bien? Bana bameze neza. Birirwa amagana. Cyane abana kuri polisi baye babarinze. Mugume kuri polisi kuri brigade nibashaka babe bafunze. Ndavuga no kuri polisi yo muri Colombia. Mazino. Bito Tamazino. Prometo que mamá va dentro de poquito. Ndabasezeranye mama ndaza gutaha amahoro habuze gato ngo bamurasira abana. Papa. Urebe. Bita yarakaye. Hey. Nyagasani. Drive barayitwaye. Iriya drive kugwa mu maboko y'umugizi wa nabi. Nanjing Road, 6 miles west from here. Mayiro esheshatu turutse hano niho bigiye kubera. Niho bigiye kubera. Uyu mugore yambaye rinete uyo isaha amenye. Look. Reba. The hotel. Iriya hotel binjiyemo. Here, suite 3004. Binjiye muri suite icyumba 304. Rooms above and below. How do we know they're empty? They will be. Rebe. I found something. Hari icyo mbonye. Hari icyo mbonye muze mbereke. Rebe. Kureba mu cyumba cya wa mushinwa dore intwaro zirimo. Mama we! Bana bahita bapakira igikoresho bihuse cyane. Bimeze biti. Bana bapakira imisego, bapakira ibikoresho byose, ibiturika, indende, ingufi, insinga. Hey! Barakaye bose. Na Garasiyera witondaga yarakaye. Urebe. Urebe film. Yeah. Son. How much longer is it gonna take? Biratwara iki kingana iki? The encryption has multiple fail safes. It takes time. You're running out of it. Bino biraza gutwara iki? Ari kugerageza kwinjira muri ya drive. I'm sorry that you're here. This is my fault. Byose namakosa yanjye. I brought all of this into your life. No, you didn't. He did. Ntabwo ari wabikoze ni wabikoze. Apologize for him, Mace. Wimusabira imbabazi Mace. Is that right? Kuko twese turabikora. Our fault. Hari igihe dutekereza ko amakosa ari yacu. My life.
ariko ntabwo ari we bizanye mu buzima bwacu. Trust the wrong guy. We icyo wakoze wizeye umusore utari we. It's not your fault. Amakosa sa yawe. Sibyo? That's what therapists always say. Ibyo nibyo ba therapist iteka muvuga. Right now. Ubu ntago nyiri umuterapist. Nawe yahumuye. Bagabo bano bamaze kwiba ibyo biba. Maze kuyibona. Drive barayifite. Kugira banza riba abagabo bose barimo hano mu cyumba. Main room. Uko bareberesha ziriya rinete bano bose bakababona. Bano batangiye gutegura ibisasu. Mace, how's it going? Mace bimeze bite? I need some more time. I can't. Nkeneye ikindi gihe. Urebe. Bana bari gutega ibisasu. Urebe. Done with the decryption. Harabura gatongo decryption ayirangiza. 5% to go. We're not gonna make it, Mace. Mace ntabwo turi buze kubigeraho. Okay. Okay. Urebe. What are you doing? Ukora ibiki? Taking the elevator. Yengeye gufata sanseri. There's the other way. Sanseri kiri hakurikira iyo. Ni Mace. Mace ahita aca urebe. Barabona amasegonda agiye kurangira kandi arangira mushinwa. Ushobora kutaba byiza. Ibye bikaba bimaze kugera muri systeme neza bitangiye guturitsa ahantu biri kwica abantu. Urebe. Uyu yari kunywa kuri ka G&S. Gake gake. Urebe. We have 1 minute max. Dusigaranye umunota umwe. Urebe. Hey. Mwana turi inzira ari guca. Hey. Aho ushishe gato yamanuka. Nyagasani. Systeme bari kuyinjiramo. We'll take it from here. Ibisigaye hano twabyikorera. Umushyitsi wacu mu muri kure. Yakuramo rineta ziterikana baramusohoye. We have to move right now. Ufite kuvana nona uyarahindukira. Baby, hano ruri kuzamuka etage. Nta esanseri yacamo. Dore inzira ari guca. Iyo bari kumutwara. Umushinwa yashe. Ni filime. I need more time to run the wire to the... Nyene ikindi gihe hano umugozi w'igisasu ndabona utari kuhatwika neza urebe. Umushinwa. To, rimwe. Umushinwa. Hey. Finambara. Yarabyumva. Nambara mu nyubako. Umushinwa. Beno. Indwanyi. Hey. Uyu. To. Rebe. Kongufu. Ni iwabo. Hey. Giye mu bagabo barakubitagura arabatsibura ikibanda arabatsibura. Rebe. Rimwe. Dore. Kwana kibyeyi. Fata imbunda. Fire. Fire. 3 seconds. Kubita mu kirahuri. Amasegonda 3. Rebe filime. Hey. Fire. Sasu. Arashya. Arashya. Hey. Mace habuze gatunga amanuke. Hey. Mace habuze gatunga amanuke tash. Habuze gato. Gasani. Bana. Fire. Mudaji akazi. Hey. Igikopu. Fire. Rupita ari kwishaza. Shaza. Bamwiciye sheri Rupita. Afite ishaza. Rebe. Hey. To. Mudaji urano. Fire. Bana bose bafite. Kantu k'akashinyori. Rebe. Usigaye ni Garasiera niwe wenyine w'umujangweri. Garasiera ari hano hari abamwinjiranye. Sinakora winjiranye muri lift biti. Ni babiri. Masasu. Hey. Rebe. Masasu mu nyubako. Hey. Hey. Fire. Mace abaturuka hanze. Mace hanze. Shiramo indani gutyo. Re filime. Fire. Hey. Sorry, this is me. Ngenda viramo hano. Uyu nawe yigize umukomando. Se umusiviri barimo. Debere filime. Genda shiriwe. Sasu bwaramushiranye. Arabashi. Hari abandi baciye ku muryango w'imbere. Mutegure. Baciye ku muryango w'imbere. Rebe. Fata magazine shyiramo. Yarabwiye ngo yashiriwe ni Mace. Rebe. Bana bafungira hano ku muryango w'imbere undi nyuma undi imbere undi ku ruhande. Ku buryo nta hantu wabaca. Ese biti. Kandano. Go. Bareza amagrenade. Barayibasubiza. Rebe. Fire. Hey. Agasohotse. Bagabo bahita bacaho.
yashyiramo isasu siwe wifitiye ubwoba rimwe masasu mu nyubako ubu yarakibona iki cyahoze wari sheri we kijyara kubita bikuri banabona ya drive hakurino drive atarayifata amasasu awikoraho masasu bebe do fire hey film fire hey do okora zebiti fata ikigoryi uyahoze ari sheri we kiramugambanira mutwe ku cyuma bebe kubita umu ex bebe yeah sasu byose ni ku gasobanuyefilms.com uzisohokera fire hey kigabo cyanze ko tujyana ikigoryi hasi mutwara women base mutwara women yeah hey mushinwa uri hano ni mubi cyane hey drive hasi nta muntu yikoraho yavuye arayifata ndayifite ndayifite sasu hey ikigoryi ntabwo gipfuye ndebere filime barasha umudage sasu imbarindukirashe watabaye ni Garcia civilian muganga ni utabaye cyari cyo bamaze mbega ukuntu rashe neza Garcia aratabaye kigurya cyari kibamaze kira uyu baramurashe no mudage yeah yeah bidatinze hari abinjiye bose bahita bamanika Ubushinwa yaramanitse bose baramanitse leta y'Ubushinwa yarahageze mureke mamagare nicyo yabasabye gusa mureke telefone katuri yo bafashwe na leta yo barakwereka hashize amezi abiri Saba rako mia dost. Upa wali kafi dilchaspi la rehe. Ubuyobozi rwose bushishikajwe natwe. Bino bintu bitangiye kuducanga. Patni bale he. Bitangiye kundisha umutwe. Ndakora iki? Put a hit out on me. Rwash. Man must cover his tracks. Umugabo agomba guhishiraho yaciye kumbi ikiguryi nta nubwo kirapfa. I have 10 men outside. Mfite abagabo 10 hanze. You had 10 men. Mfite abagabo 10 wari ubafite ubu ntabahari. Ntagarapfa. Ni Nick. You were beaten by a bunch of girls. Wakubiswe n'abakobwa benshi. Kill them when you had the chance. Wakabaye wabishe ubwo ufite amahirwe. Nibo bakurikira. Here now. Ubu niwe ugiye kubanza. Urebe. One reason. Impamvu imwe. Give me one reason you keep breathing. Gira impamvu imwe yatuma nkure kugahumeka. 10 reasons if you carry on working. Ntabwo impamvu amajana menshi nka miliyoni. Ahita yica umusaza. Gasa. Hey, kagabo karacyari kazima. Kandi tubera tugaruke muri Amerika, Washington DC. Urebe muri Amerika. Biriya byose bimaze kuba Nika kiri muzima. Hakunino Washington. Boss, new mission brief. Boss, mission nshyashya. In 3 hours.
ira mu masaha 3 umugabo ari gukorera CIA nguyu. Our friends. Messi n'inshuti ze working on it, but turacyari kubikoraho. they can't run forever, right? Ariko ntago bahunga iteka. Sooner or later, they gotta get. Fase cyangwa bitinze tuzababona. You don't know Mace. Mace we ntago muzi. Yagasani. Umugabo yese asubira kuyobora CIA ni uyiyoboye ubu. Abakobwa ubwo bari guhigwa babazi nabibuke n'ubundi CIA bagiye batabyumvikanye. Bari no kubashinja ko bishe Gabi ku bikeri akagabo ni kazima ngaka. Bega urugo rwiza. Mace munsi. I knew you'd show up eventually. Nari mbizi kuzagaragara. I was gonna show up. One wonders why you didn't spend a little bit more on a better security system. None se kubera iki utigeze wita ku mutekano wo kwinjira mu nzu yawe? Uraceka ko nashaka se kuzi wanjye? Shaka icyo kunywa. Umugabo ni muzima. Bebe. Ice. Kiramo barafu. You know I never take. Nabizi sinjye kiramo barafu. Such a tough guy. Nyamara wigira gasore gakomesha. Bebe. Banywamo. One could ask, how is it you're not behind bars? Ese kubera iki batagufunze? How'd you get the agency to promote you? Gute CIA bakuzamuye? No, because you were brokering a deal to sell highly classified information the last time I checked. Jebko derukano rye ugurisha amabanga. Wise. You never really knew who you were working for. Nimba utazi ko ndi umunyabwenge ntago uzabo wakoreraga. That explains why I'm on the run. Niyo mpamvu bari kumpiga. Well, you broke a lot of rules, Mace. Wangisha amategeko menshi Mace. Can't expect the guys in charge to suck that up. Wumvaga byarangira gutyo. We're not as useful as you are. Bivuze ngo twe nta kamaro dufite nk'ako ufite. Mace. Hey Nick. Remember that? Nick, ujye wibuka ya nkuru. About in training. Batubwiye turi mu myitozo. Washington's female spy. Ngo maneko umugore wa Washington. Agent 355 what they call. Agent witwaga 355 ari naryo zina rya filime. Someone knew her name. Ngo nta muntu uzi izina rye yitwaga ndetse. They just didn't want the world to know it. Izina rye bari barize ariko ntibashaka isi rimenye bamwitaga 355. Mad because I'm on the payroll and you're on the. Warakaye se kubera ko nishyurwa na CIA wewe ntiwishyurwe. The world's not right, Mace. Isi ntago iri mu kuri Mace. Sisi sawa. The world's changing. Isi iri guhinduka ariko. Okay. Bise neza? Yeah. Yego. Maybe I just need some food. Ahari nkeneye ibiryo. Umve. Full day betraying all that's best in humanity. Wewe umunsi wose ubugambanira abantu. Gambanira ikiremwa muntu sibyo? Umudage arinjira. Umushinwa arinjira. Rupita arinjira. Garasiera arinjira. Bega. It's a reunion. Mwongeye kwihuza se? Sorry about shooting you. Mumbare kuba narabarashe. It's okay. Bimeze sawa. Survived. Nararokotse. Not sure you will. Ariko yesinzi kuri burokoke. Umve. What is this? Ibi ni ibikina nkwe. Ancient Chinese poison. N'uburozi bw'abashinwa bwa kera wari uri kumwe. Collected by ceiling snakes. Ubwo burozi bavuga ko ngo bafataga inzoka bakayikuramo ubumara scorpio. N'utunyamasyo n'ibindi bakavangiramo hamwe ubwo burozi. Nibwo burozi unyweye Nick. Gasa. It was the eyes. Kumbe uburozi mwari mwabushyize muri iriya barafu. Yego niyo mpamvu umukobwa yavuze ngo ntaganywa barafu. Heard you were looking for us, so here we are. Swavuze ngo wari uri kuduhiga se turi hano. Times I did the work for you. Kimwe nka kera akazi kawe ndagakora. Thanks for everything you taught me, Nick. Warakoze ku bwa buri kimwe wanyigishije Nick. Girl really does need a guy to explain it all to her. Umukobwa uko abakeneye umuhungu umusobanurira buri kimwe. But I'll take it from here. Gusa ibisigaye noneho nanjye ndabyifasha. Kunyica nta kintu biri buhindure. I'm not gonna kill you, Nick. Ntabwo ndi bukwice Nick. But you're gonna wish that I had. Ariko uraza kwifuza ko nakabe nakwishe. You wanna sell when the Mfite ikipe ije ngiye kugufunga. And the rest of your life. Aho uzafunga ubuzima bwawe bwose. Not the only one with ntabwo ari wenyine uziranye n'abantu bakomeye reka. Ugiye gufunga ubuzima bwawe bwose. Ntabwo nkiri njyenyine. Ntabwo nkiri njyenyine. Kumbe uburozi bamuhaye ntabwo ari ubumwica. Ni ubumuca intege ahubwo ngo bajye kumufunga. Usuri bagiye kujya kumufunga. Ntabwo ari ubumwica. Barangije amusubiza n'impeta ye. Tuze kubonana Nick. Abakobwa biviriye gutyo bamaze gutanga raporo yose yavuze ukuri. Our agencies are corrupt. Agencies zacu koko zirya ruswa. Look at them. Barebe. Taking a walk. Baratembera muhanda. Babayeho batekanye abaturage.
Never know how close they came to losing it all. batazi uburyo haburaga gato ngo isi yose irimbuke nitwe twayitabaye nta nubwo turi kubihemberwa. And erased, made invisible. Badusibye buno tugiye kubaho nta muntu tuzi. Murabeho. Bose bagiye kubira ubuzima nta muntu usa nk'ubazi. Nta nubahiga. Hasta nunca yarabifurije amahirwe itaca n'ishene. Nzagukumbura Kadija. Cyane uzankumbura. Yini Macy. The next social call. Tuzongere dusubira ubutaha. Naho ubutaha. Sibyo? Bana basezeranyeho. Agafilime kacu bakitaga gute? Bakitaga The 355. Yeah. Ndetse ngo ni izina bitaga ngo maneko wabayeho kera wa Washington w'umugore wari maneko udasanzwe. You want to grab a drink? Ushaka kunywa? Not really. Shawapi. Me neither. Nanjye nuko. So I am. None se. Oh yeah. Okay. Ni babiri n'umudage na Macy. Hey Marie. Mary. Bye. Bye. Yasezeye umudage. I doubt it. Sha ndabishidikanya wo gutera PC abana bose buri umwe yafashe inzira yimanukire na filime yacu ngira ngo nuko igenze bose bafashe inzira baririkira Imana ibamugisha rero kingi bisanzwe